aza kuza kuvyara akazaye pia. wa mukecuru ahari Ule mzee yupo. umwana w'imfura wavutse bwa mbere Mtoto wa kwanza alipozaliwa aza kuza gukomera, anakuja ni mjasiri, aza kuza gushinga ishengero, anakuja kujenga hekalu, arishinga muri Naradahori Church. akajenga mnara. Umwana yitwa Mukiristu Rishari. Huyo ni Mukristo Rishari. Turanga kubera ko Imana ibishaka, hapa ili Mungu turanga kubera ko Imana ibishaka. hapa ili Mungu Bararose ariko turahari, bararose turahari. Iyo Mana yahagararanye natwe iracyari kumwe natwe. Hari igihe Imana yateguye cyo kugira ngo igutabariremo, cyo kugira ngo igutabariremo. Natangaza abantu barahangaha bavuze ko ntacyo bazageraho, ntabwo biri burenze uyu munsi. Nyamamara wamamare, zamura ibiganza byawe. Wamamare, amamara, wamamare, amamara, wamamare. Turagushimiye kuko uri Imana ikomeye, turagushimiye kukugira neza kwawe. Zamura ibiganza byawe uvugane n'Imana gatoya. Uri Imana ishobora byose, wewe ni Mungu naweza yote, uri Imana itameze nk'abantu. Mungu usiyelinganishwa na wanadamu. Icyubahiro cyawe ntabwo uzagihundi, heshima yako hutachangia na mtu. ubwoko bwawe duteranye mu izina ryawe, nako Bwana iko pamoja nawe. turateranye kugira ngo uhabwe icyubahiro. Tunakusanyika ili upate heshima. Hari abamama bari muri iki kibanza, kuna wamama wako mahali hapa, hari abagabo bari muri iki kuna kibanza, wababa wako mahali hapa, hari abavuye mu ntara kuna wale zitandukanye. wametoka mkoani tofauti. Twaje gushengerera izina ryawe rikomeye. Tumekuja kuinua jina lako. Turagira ngo uyu munsi Imana siku ya leo Mungu wangu bimenyekane kuri Imana. ijulikane wewe ni Mungu. Bantu barahangaha barwaye, walio hapa ni wagonjwa, bantu barahangaha bafite ibibazo, walio hapa wana matatizo, bantu barahangaha bafite imitwaro itandukanye. walio hapa wana mahitaji tofauti. Turagira ngo uyu munsi Mungu siku ya leo bimenyekane kuri Imana, ijulikane wewe ni Mungu, bimenyekane kuri Imana ikomeye, ijulikane wewe ni Mungu, bimenyekane kuri Imana ikiza, ijulikane unatunza, bimenyekane kuri Imana ihindura ibyanze guhinduka. unabadilisha majira, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ayo mashyi wumva ko ni ayawe, unasikia nizo muntu ni zawe. makofi ni yako. Amina, amina. Amen. Mwongere mu byagire. Unaweza ukakaa. Reka duhereze Imana icyubahiro. Harimo abantu mbonye batazamuye amaboko, reka turamburire Imana amaboko, tuyihereze icyubahiro yo kabyara. Haleluya. Turashimira Imana warongoye porogaramu, Imana imuha umugisha. Abatubanjirije hano bavuga ubutumwa, Imana ibaha umugisha. Shadrake, Mama Samwera, Ezekieli, abaririmbye Imana ibaha umugisha. Batatubanjirije ntabwo twabasha guheza, kandi natwe tudahejeje ntabwo babasha gutangura. Urumva twese tuba tugomba kugira gute? Gufashanya. Haleluya. Hanyuma rero turakiriye abantu bari hano babashyitsi. Abashyitsi muve hasi tubakire dukomera Imana amashyi. Abashyitsi baje bavuye mu ntara, baje bavuye hirya no hino, bageze hano ryo rya mbere, turabakiriye. Mureke twongere dukomere Imana amashyi. Okay. Mureke tubatunge ibiganza tubasabire umugisha, tuvuge ngo Imana ibagirire neza, bongereza aho bakuye. Amina. Mwongere muvyagire. Muraza kunyemerera nongere nakire abantu bavuye mu ntara za ruguru, bavuye za Gitega, bavuye hirya no hino, nabo bongere. Hariho umumama wavuye mu Rumonge waraye ino aje mu makoraniro muri kino giterane. Ndagira ngo rero abantu bavuye mu ntara nabo bave hasi tubakire dukomera Imana amashyi.
Imana ibaha umugisha, Imana iguha umugisha mwene data, nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha, namwe Imana ibaha umugisha mwinshi kandi Imana ibagirire neza. Turakiriye abakozi b'Imana, Imana ibaha umugisha, namwe abapastoro, Imana ibagirire neza. Anike, Imana iguha umugisha. Turakiriye abantu bari hano badukurikiye kuri kamera, Imana ibaha umugisha. Ndizera ko tugiye kubana muri uyu mwanya. Impamvu tuba turi ko turakira abantu bo kuri kamera, kwizera burakuzanwa no kumva. Umuntu ntabwo ashobora gukira atumvishije. Gure ni impamvu tubakiriye abantu bari mu Rwanda, abantu bari muri Tanzania, abantu bari mu bihugu bya Oman, ibihugu by'Abarabu, abantu bari muri Amerika, abantu bari za Australia, mwese mudukurikiranye. Imana ibaha umugisha. Hari abarimo barakira indwara bakurikiranye aya mavideo, Imana ibaha umugisha mwinshi kandi bagirire neza. Abantu bari mu bihugu vya Saudi Arabia, ndi bari za Kuwait, za Dubai, za Oman, hari groupe twakoze nk'abantu babaye basengera ahangaha bakaba baragiye. Muze kuza kunyandikira kuri WhatsApp kugira ngo tubashyire muri liste y'abandi bari aho ngaho barimo barakora aho ngaho. Biraza kuza kuba ari byiza cyane, Imana iraza kuza kubaha umugisha mwinshi. Sasa rero ndagira ngo nongere mbasabe mwese turi hano tube turi umwe, nta mu mizirima, nta mu katolike, nta mu pantekote, nta mu narada, twese turi bamwe muri Kristo Yesu. Kuko ndimo ndumva mwarongoye akarere neza, nababwirije mwateguye neza, akarere kameze neza, n'abantu baririmbye akarere kameze neza. Haleluya. Uyu munsi tumaze igihe duterwa n'ibitero bya Satani. Uyu munsi ntabwo turi burindire ka dutera, uyu munsi natwe turamutera mu izina rya Yesu. Abagabo duhereze Imana icyubahiro, wa baba tuinulie Mungu utukufu, n'abamama tugire gutya, wa mama pia fanyeni mikono hivi. Okay, muraza kuza kwihanganira iyashu, mjikaze, kuna joto nyingi. Uriya abantu bazajya babarwaye indwara za gripe, za malaria n'ibindi birwara, wanaumwa gripe, malaria, hata magonjwa tofauti. Mujye mugerageza munigane muza ahangaha indani kuko hashushe. Musipiganie kuja ndani sana maana kuna joto. Ibintu by'ibibazo by'indwara bibavamo. Shida ya ugonjwa huwa inatoka. Ukuntu uburi murabira iyashu, unavyofumuka jasho, ibirimo indani birimo birasohoka. Kuna mambo ya ndani, magonjwa inatoka. Nubutarwaye wicariye hari mu gasekebuye ntacyo bitwaye. Kama ugonjwa hata uko kule hakuna shida. Hari akayaga keza ntacyo bitwaye. Kuna hewa mzuri, hakuna tatizo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tunaenda kwa neno la Mungu. Abarwayi ndagira ngo mwitegure, turaza kubasengera. Wagonjwa jiandaeni, tunaenda kuwaombea. Fashe mikro hakiri kare kugira ngo nze kuza kubasengera. Nashika microphone mapema ile ni waombe. Kuko Imana yambwiye ko iribuze kubakiza. Maana Mungu wangu atawaponya. Turasoma ijambo ry'Imana muri Mika ibice byaho 4. Tunaangalia kitabu cha Mika sura 4. Maze iminsi ndimo ndavuga kuri Mika, kadusabe badusomere Mika ibice byaho 4 umurongo waho w'I9 no w'I10. Mika sura 4 mstari wa 9 hadi 10. Ni ku rupapuro rw'103. Ni karatasi ya 103. 1003. 1003. Abafite Bibiliya nini ni ku rupapuro rw'1080 uko nguko. Walio na Biblia tofauti ni 1008. Kadusabe uwahageze adusomere. Karibu msomaji. Tusome igitabo cha Mika 4 murongo w'9. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aravuze ngo none se niki gituma uvuza induru? Mbega nta mwami ari muri wewe? Canke se umujyanama wawe yapfuye? None niki gitumye uvuza induru? Nini nasababisha unapiga fujo? Nta mwami ari muri wewe cyangwa se umujyanama wawe yapfuye? Mfalme hayumo ndani yako ama mshauri wako amekufa. Kwibise bigufashe nk'umugore aramutswe? Kwibise bigufashe nk'umugore aramutswe? Mbona madonda inakushika kama mwanamke mwenye machungu? Ribwa unihe?
ribwa unihe ewe mukobwa w'i Siyoni, ewe mukobwa w'i Siyoni, nk'umugore aramutswe, nk'umugore aramutswe, kukugira uve mu gisagara, kuko ugira uve mu gisagara, ube mu gahinga, uve mu gahinga, mbere uzoruha ushike n'i Babuloni, mbere uzogera ushike i Babuloni. iyo niho uzorokorerwa, Uho niho uzorokorerwa. iyo niho Uhoraho azogucungurira. Bwira mugenzi wawe ngo iki kibanza nicyo Uhoraho ari bugukirizemo. Hii nafasi ndipo Mungu atakuponyea. Mumbwirire ngo ahangaha niho Uhoraho ari bugukirize. Hapa ndipo Mungu atakuponyea. Ongera ugasubiremo ako kantu. Ebu rudilia tena hiyo neno. Mbere uzoruha ushike n'i Babuloni, Uzoruha ushike muri Narada. iyo niyo uzorokorerwa, Aho niho Imana yateguye uzarokorerwa. iyo niyo Uhoraho azogucungurira, Aho niho Uhoraho azogucungurira. agukure mu maboko y'abansi bawe. Umva icyanyuma gikomeye, subiramo ngo agira ate? Agukure mu maboko y'abansi bawe. Agukure mu maboko y'abanzi bawe. Amena. Amina, amina. Uri Imana ikomeye kandi igira neza. Mungu mwenye nguvu anaitenda mema. Uri Imana igiba inyuma y'ijambo ryayo, Mungu naenda nyuma na neno lako kugira ngo urisoze icyo waritumye. ili utimize lile ambalo umepanga. Jambo ryawe ni ukuri kandi rirakomeye. Neno lako ni kweli na ni amina. Jambo ryawe rirahambaye kandi riteye ubwoba. Neno lako linatisha tena ni nzito. Jambo ryawe ntabwo rihinduka nk'uko ibintu bihinduka. Neno lako haibadiliki kama majira. Tubonye amatariki ahinduka, Tunaona tariki zikibadilika, tukabona iminsi irahinduka, siku zikibadilika, tukabona abantu barahinduka, watu wanabadilika, ariko ijambo ryawe ntabwo rihinduka. lakini neno lako halibadiliki. Iyo uvuganye n'umuntu bukoze, Ukisema na mtu na turagushimiye kuri kumwe natwe. asante maana uko pamoja nasi. Teguye umwanya wo kudutabariramo, Yaza muda wa kutusaidia. teguye umwanya wo kudukirizamo. Yaza muda wa kutusaidia. Ndakivutu imbaraga z'abadayimoni, Nanyamazisha kila roho ya mapepo. ndakivutu gukora k'umwanzi kose. Nanyamazisha kila pepo za adui. Reka aba bantu banteze amatwi, Hawa wanaonisikia, reka aba bantu bangose hawa watu wananizunguka, bamenye ko ari wowe Mana, wajue wewe ni Mungu, bamenye ko ari wowe Uwiteka ukiza, wewe mpayo na bamenye ko ari wowe Uwiteka uhindura. wewe ni wewe unabadilisha. Ayo mashyi wumva dukomye n'ayawe nanone, kwako mu atasaidia izina rya kwa Yesu, jina la Yesu. amina. Amen. Kaduhereze Imana icyubahiro. Ebo Mungu wetu tumpe heshima. Bibiliya itubwiye uyu mugaragu w'Imana witwaga Mika. Neno latuambia juu ya mtumishi Mika. Uyu mugabo Mika yakoreshejwe n'Imana mu gihe cya Yesaya. Huyu Mika alitumika na Mungu wakati wa Isaya. Ubwoko bw'Abisiraheli bwakoze ibyaha byinshi, Taifa la Israeli limetenda dhambi. nuko birangije Imana ibakuraho amaboko. Baadaye Mungu akatoa mikono juu yao. Imana yemerera umugabo witwaga umwami wa Ashuri Mungu akakubalia mfalme wa Ashuru, atera igihugu cya Isiraheli, akapiga Israeli, arabanyaga ibyo bari bafite, akawanyanganya mali zao, abakuraho itunga bari bafite, akawanyanganya utajiri, akarinyaga akarijyana i Babuloni. akapeleka Babiloni. Uyu mwami wa Ashuri Huyu mfalme wa Ashuru arabazengereza. akawasumbua sana. Igihe cy'abateguraga amakwe, Baadaye waliandama ntabwo fete. bari bakiyategura kuko bari mu ntambara. Haukuandaa fete maana walikuwa Abadandazaga waliojiandaa. byari byarahagaze kuko umwami wa Ashuri yabahozaga mu ntambara. Ilisimama maana mfalme wa Ashuru alikuwa katika Ibirori vita. byose byategurwaga, Kila sherehe uyu wameandaa. mwami wa Ashuri yarazaga akabihubanganya. Mfalme wa Ashuru alikuwa akiyaondoa. Igihe kiza kugera, Siku ikafika, Imana iza kongera kubabarira ubwoko bw'Abisiraheli. Mungu akasamewa Israeli. Tujya duhura n'ibibazo, Muda mwingi tunakutana na tugahura n'intambara, tunakutana na vita. rimwe na rimwe ugasanga nitwe twabyizaniye, Muda mwingine ni sisi rimwe na rimwe tumekokoka. ugasanga nitwe twijyanye muri ibyo bibazo Tunakuta ni sisi tumejitupa bitewe n'ibyaha twakoze. sababu ya dhambi Niyo tumetenda. mpamvu uwitwaga Mika Mtu anaitwa Mika yitegereje ubwoko bwa Isiraheli. alipoangalia wa Israeli, Cyari mu mwaka wa 722, ilikuwa mwaka wa, cyari igihe cy'uko Yesu yendaga kuza. ilikuwa wakati Yesu anataka Arangije kuja. arabitegereza, Baadaye akawatizama, arababwira ngo niki gitumye muvuza induru? akawaambia ni nini na wapiga Mbese muri mwebwe nta Mana irimo? kwenu hakuna Mungu ndani. Kera bajyaga bataka Zamani walikuwa kubera ko Imana yabaga iri kumwe nabo, sababu Mungu alikuwa pamoja nao, igahita ibatabara. anawasaidia. Ariko kubera ko bakoze ibyaha, Lakini sababu ya dhambi
gukomera wakati Mungu akwambia ikosa riba riri muri wowe. shida inakuwa ndani hari yako. igihe uba wuzuye ibyaha Kuna wakati unajaza ubutabazi ntububone. msaada hari igihe hutauona. uba wuzuye inzangano muri wowe Unaweza kuwa na shida, ubutabazi ntububone. msaada hari hutauona. igihe muri wowe haba harimo inzigo Ndani yako naweza kuwa na ubutabazi roho, ntububone. msaada hutatokea. ugatanga ibigira 10 Unatoa sehemu yako, ugakorera Imana unatumikia Mungu, ugakora byose fanya mambo yote, ariko muri wowe harimo ibyaha. lakini ndani yako icyo kuna gihe uhamagara Imana wakati ukiita Imana ntakikumarira. hawezi ariko kukusaidia. iyo ibyaha byamaze kuva muri wowe, Dhambi zikitoka, iyo utakambiye Imana, wakati unalilia Imana Mungu, irakubwira ngo humura ndi Mungu kumwe anakuambia nawe. usiogope, niko zamura pamoja ibiganza nawe. byawe nk'atureho ijambo Inua rikomeye. mikono yako useme neno. natuye ngo ibyaha byari muri wowe Dhambi ilikuwa ndani yako, icyatumaga utegeye Imana, sababisha sisogeleke, cyatumaga utakira Imana ntikumve. sababisha Mungu amaraso ya Yesu damu ya Yesu nagutwikire, Nike. atwikire ubusambanyi bukuriho, zilifu atwikire ibibazo bikuriho, nike shida ndani ibyaha yako, byose wari ufite dhambi ilikuwa nayo, ndagutandukanije nabyo mu izina rya Yesu. inakusanisha kwa jina la Yesu. akira kubabarirwa n'Imana. Kusaidiwa na ndimo Mungu. ndabona imbabazi z'Imana Na ahantu, rehema za ndabona Mungu, imbabazi z'Imana. rehema za rambura Mungu, ibiganza uzakire. mikono pokea, abateze amatwi kuri kamera, kusikia kwa imbabazi kamera. z'Imana zibabeho. Za Mungu ziwe akira nasi. imbabazi. Pokea msamaha wa Mungu. Bibiliya ijambo ry'Imana iratubwira ngo Neno la Mungu linasema iyo umuntu asabye imbabazi kama mtu anaomba ajya msamaha, yizera akazihawe. amini kwamba bikongera amepokea. rikatubwira ngo Anatuambia mara nyuma tena, y'imbabazi nyuma ya nta rundi msamaha rubanza rubaho. kuna hukumu. ndimo ndabona nta rundi rubanza ruri ku buzima bwawe. Kuna hukumu nyuma yako. akira imbabazi z'Imana, Pokea rehema za Mungu. akira imbabazi z'Imana. Pokea rehema za Mungu. ndabona bwa busambanyi wakoze Imana ikubabariye. Naona uzinzi umezidi. akira imbabazi z'Imana. Pokea rehema za Mungu. erega biragaragara ko ukunda Imana, Inaonekana unampenda kuba Mungu. wahagaritse akazi kawe Kama umeacha kazi ukaza kwirirwa muri buno bushuhe, shinda kwa hii ntabwo joto. Imana yabura kutakubabarira. Sikosa akira imbabazi z'Imana, msamaha wa Mungu. akira kubabarirwa n'Imana. Samehewa na muri Mungu. iki kibanza Imana yateguye ibintu bikomeye, Katika nafasi kuna vitu yateguye gukiza abantu. anakuja kuponya watu. irabanza ibakiza ibyaha, Watu wameponya, nirangiza ibakiza imibabaro, anaponya nirangiza ibakiza indwara. ponya magonjwa. ibyo byose birabera muri uyu mwanya. Kuwa kwa huyu Mungu. zamura ibiganza byawe. Mikono yako. Oh, haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. Imana ikubabarira uborofa wagize, Mungu akusamee kwa Imana ujinga ikubabarira icyaha cyose wakoze. dhambi zote umefanya. ndimo ndumva kugira neza kw'Imana Nasikia ahantu. kutendewa vema na Mungu. mu kanya ndimo ndasenga, Kwa muda naenda kuomba. Imana yamishura ikintu gikomeye. Mungu amenifunulia jambo nagiye kubwa. kubona mbona inka nini cyane, Nimeona ngombe kubwa. mbona iyo nka irimo iritegura kubyara. Naona inajiandalia kuzaa. nuko birangije itanguye kubyara, Baada ya kuzaa, haza imbaraga zifata umwana wavaga mu nda. naona nguvu zinashika ndangije kitoto. mfata ukuboko, Mungu alishika mkono. ndangije ndakurura uwo mwana araza. Nikakokota hicho kitoto. hari ibitangaza Imana yari yateguye, Muujiza Mungu satani ameandaa. atashaka ko biza kuza Shetani kubaho, akitaka takuwa. satani atashaka ko biza kubaho. Kikombe takuwa kwa. ndatangaje ngo muri iki kibanza, Tangaza nafasi. ndatangaje ngo muri iki kibanza Tangaza nafasi. igisubizo cyawe, Jiza wako. igisubizo cyawe Jibu yako. kiravuka mu izina rya Yesu, Saliwa kwa jina la Yesu. kiravuka mu izina rya Yesu, Saliwa kwa jina la Yesu. kiravuka mu izina rya Yesu. Saliwa kwa jina la mbere Yesu. yuko twinjira mu bindi, Mbele ya kuingia kwa mambo reka mengine, tubanze dukora ibi ngibi. acha tufanye haya mambo. reka igitangaza cyawe Acha muujiza kibanze wako kivuke. kianze kizaliwe. abadayimoni bazibiye akazi kawe, Wameziwia kazi batumye yako. katabaho, Wametuma siwe. ndabiye mu izina rya Yesu. Subiri kwa jina la nibakare Yesu. kure, Achilie. nibakare kure, Achilie. nibakare kure. Achilie. ndimo ndabona umuntu hara muri kiriya kibanza inyuma, Naona nafasi kule nyuma. ndimo ndabona ijambo Canada. Naona neno na Imana ivuganye nanjye, wanasema na viza yawe Imana irayirekuye, visa yako Mungu anaifungua. viza yawe Imana irayirekuye, Visa yako Mungu anaifungua. viza yawe Imana irayirekuye. Visa yako Mungu bya anaifungua.
sabene votota ya zekeria. Lomrosamene votaya mazekeria. Biraza kuza gusaba abadayimoni, itakuja ile mapepo kuza kurondera imbaraga zihagije, tafuta nguvu za bazanye imbaraga zidahagije, walikuja na nguvu nyepesi, baduteye bazi ko bafite ubushobozi, tupiga wakijua wana ariko nta bushobozi bafite. lakini hakuna uwezo. Imbaraga z'Imana muri iki kibanza nguvu za Mungu na zirengeye abarozi, zinazidi ndabona ubushobozi bw'Imana muri iki kibanza uwezo wa Mungu burengeye ubushobozi bw'abarozi. inazidi uwezo wa Imana iraza kukugirira neza, wanakuja kutendea vema. oh haleluya. Nakiriye inaye mu gatondo, nimepokea ushuhuda asubuhi. inaye naje kwakira ari inaye isa nkaho ikomeye, imekuwa kama ni nzito. umuntu yaje kuza kumbwira ibintu bikomeye, amenambia maneno mazito, yambwiye ati twebwe turakijijwe iwacu, akanambia kwetu ni walokole, ariko ikibazo cyabayeho, lakini shida tunayo, nyogokuru ubyara bibi ambaye ananizaa yakoreshaga ubupfumu. amekuwa ni muganga wa ibyo kienyeji. twagiragaho byose byasabaga ko agomba kuroga, yote tukifikiria ni lazima afanye urozi. maze kurongora umugore wanjye, nilipooa mke wangu, uyo mama umbyara yavuganye nanjye ibintu bikomeye. mzazi wangu ameongea maneno mazito, arambwira ngo ntabwo bizakunda ko azubaka, akanambia si rahisi mimi ntabwo kujenga, bizakunda ko uwo mugore urongoye azabyara, haikubaliki kwamba atazaa huyo mke nataza ngo muhe ku birozi byanjye. kama haji nimurizishe uchawi wangu. arangije aramubwira ngo jewe unkorera Imana, akamwambia mimi ni mtumishi n'uyu wangu mugore wanjye akorera na Imana. huyu mke wangu ni mchakazi aramubwira ngo ibyo bintu urimo uravuga rero akamwambia maneno naongea ntabwo byashoboka, haiwezi ntabwo wezekana, tuzareka gukorera Imana hatuwezi tumikia ngo Mungu dukorere Satani. tena tutumikie ikintu shetani. cyantangaje, uyu munyokuru Ajabu huyu bibi nawe yakoreraga Imana, kama ametumikia ariko Mungu akayikorera aroga, lakini ametumikia akayikorera akora ibibi. anafanya kazi ya hari abantu Mungu. twicaranye Kuna ahangaha watu tunakaa nao bakorera Imana mubona, anatumikia mnaye ariko Mungu bafite izindi mbaraga bakorana lakini nazo. iko na nguvu tofauti. ubushize hari abantu bibye amatelefone Baadaye kuna watu wameiba kandi bahibwe n'abantu bari ahangaha. tena wameibia hari watu abantu wakubwa. mugendana, Kuna watu mnatembea hari abantu nao, mukorana, kuna wale mnafanya hari kazi, abantu mubana, kuna watu mnaishi ushobora nao, kugira ngo muri kumwe, zamini muko pamoja, bafite izindi mbaraga bakorana wako nazo, na nguvu wanatumia, bafite ukundi kuntu babigenza, wako na jinsi wanatumia, ariko ibyo bakora byose, lakini wanavyotumia, ibyo bagukoze byose wanavyokufanyia ntacyo vyote bivuze. haina maana. twageze mu gace Imana idutabariramo. Mungu yagira ngo atatusaidia. ugiganze mugenzi wawe, Utikise mubwire ngo ni mu gace ko gutabarirwamo. sehemu ya kusaidiwa. Oh haleluya. niba hari n'undi wabasha gutera haleluya hara nayitera, Kama kuna mwingine anaweza iripua, anaweza tu. oh haleluya, oh haleluya. Amen. birangije arangije aramubwira ngo mugore wawe, Baadaye akamwambia mke wako, niba wanze ko yakira ibirozi byanjye, kikatani simurizisha uyu uchawi, mugore we ntabwo azabyara, huyu mke wako hatazaa, ntabwo bizashoboka. haitawezekana. wa mugabo aramwishyura, Huyo mwanaume aramubwira ngo kuko nizeye Imana ninavyoamini mugore wanjye azabyara, wangu atazaa, kubera ko waje gusenga Imana maana ninaomba Mungu uzabyara nawe, atazaa na wewe. kubera ko waje gusenga Imana Amekuja ntabwo kwako, bazagusohora mu nzu, hawatakutoa kubera ko waje gusenga Imana alikuja ntabwo kwako, uzamaramara, utaibika, kubera ko waje gusenga Imana alikuja kuomba ntabwo Mungu. bizashoboka. Inawezekana. bose toya maza. Haleluya. vuga ngo no 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 No, 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 no. semera cyane uvuge ngo no 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 No, 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 no. kuzapfa utarongowe no 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 No, 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 no. Ah! Ya, 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 ya. Oh haleluya haleluya Haleluya. haleluya. Amen. ndagira ngo ugerageze unshyire muri ana mabafure bigira imbaraga, nawe ntabwo muri leta uruhande birimo neza, ariko mu mabafure ntabwo birimo neza. Hebu jaribu utie kwa speaker zingine hazisikiliki vizuri. Oh haleluya.
kaduhereza Imana icyubahiro. Hebu tumpe Mungu wetu heshima. Twongere turamburire Imana amaboko. Tuinulie Mungu wetu mikono mara tena. Nuko birangije wa mukecuru agiye kubona abona umuma ari bungenze. Baadaye akaona yule mama mjamzito. Abonye yibungenze. Alipona ni mjamzito. Abona umwana wa mbere aramubyaye. Mtoto wa kwanza amezaliwa. Ibyo yarogaga byose bipfubusa. Aliyoyasema yakaribu. Agiye kubona abona hagiyemo n'indi ndigira kabiri. Akaona ni mimba ya pili. Abana bageze muri batatu. Walipofika watatu. Arangije arongera asubirayo. Akaenda karudi. Amaze kongera gusubirayo. Aliporudi mara tena. Arangije aramubwira ngo nubwo abana bawe babyaye. Akamwambia tunazawa nao. Abana bawe ntacyo bazavamo. Watoto wako watafanikiwa. Abana bawe bazapfa nabi. Watakufa hivyo hivyo. Abana bawe bazamererwa nabi. Watoto wako wataharibika. Abana bawe bazapfa ari imbwa. Watakufa ni mbwa. Nuko birangije abana baza gukomera. Watoto wakakuwa. Umwana we w'umukobwa. Mtoto mwanamke. Aza kuza kwibungenga. Akacha kuwa mjamzito. Aza kuza kuvyara. Akazaye pia. Wa mukecuru ahari. Ule mzee yupo. Umwana w'imfura wavutse bwa mbere. Mtoto wa kwanza alipozaliwa. Aza kuza gukomera. Anakuja ni mjasiri. Aza kuza gushinga ishengero. Anakuja kujenga ikabu. Arishinga muri Naradahori Church. Akajenga mnara. Umwana yitwa Mukiristu Rishari. Huyo ni Mukiristu Rishari. Turanga kubera ko Imana ibishaka. Hapa ili Mungu. Turanga kubera ko Imana ibishaka. Hapa ili Mungu. Bararoze ariko turahari. Wameroga lakini. Bararoze turahari. Wameroga. Iyo Mana yahagararanye natwe. Iracyari kumwe natwe. Pamoja na. Hari igihe Imana yateguye. Wakati Mungu Cyo kugira ngo igutabariremo. wakati ya Cyo kugira ngo igutabariremo. kusaidia nani. Natangaza abantu barahangaha. Watu walio hapa. Bavuze ko ntacyo bazageraho. Walisema utafika. Ntabwo biri burenze uyu munsi. Pita leo. Tabigezeho. Fikiria. Baba we. Haleluya, haleluya. Amen. Ndi ku ijambo rivuga ngo ntabwo birenze uyu munsi. Ndivyo neno linasema izidi leo. Hari abavuze ko utazadandaza. Walisema utachuza. Imana iguhaye umutahe, genda udandaze. Anakupa mtaji. Mararaserereberebo totayazeveka. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana yangiriye neza. Aliyonitendea wema. Imana yankuye aho hantu. Aliyenitoa pale. Imana yantabaye. Aliyenisaidia. Niyo ndimo ndakubwira ngo nawe. Aliyenikumbia na wewe. Nawe iragutabara. Wewe atakusaidia. Nawe irakugirira neza. Wewe atakutendea. Nabonye abakobwa 54. Naona wasichana 50. Aba bakobwa namwe barabarose. Wabiti wa Baravuze ngo ntabwo muzubaka. Walisema mtajenga. Ariko tukiri ahangaha. Lakini bado tuko. Hari imbaraga z'Imana ziri bubafateho. Nguvu za Mungu. Hari imbaraga z'Imana ziri bubafateho. Nguvu za Mungu. Hari ubushobozi bw'Imana buri bubafateho. Nguvu za Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana. Niko nasikia Ndimo nguvu ndumva za Mungu. kugira neza kw'Imana. Nasikia kutenda Ndimo vema. ndumva ubushobozi bw'Imana. Naona uwezo wa Mungu. Ndimo ndumva hari ubutabazi Naona bw'Imana. msaada wa Mungu. Ndimo ndumva hari ugukora kw'Imana. Naona kutenda kwa Mungu. Ndakurahiye ukuri kw'Imana. Pia kweli ya Mungu. Ntacyo kibaye. Hakutakuwa shida. Ntacyo kibaye. Hautaibika. Ijambo ry'Imana muri Yohana Neno katika kitabu cha Yohana. haratubwira ngo ubwo Yesu yababajwe atyo Kama gisi Bwana abasha no gutabara abageragezwa bose. ili wale wote waharibike. Ijambo rikongera rikambwira ngo Neno likaniambia mara tena. haleluya. Amen. Muzamura ibiganza hano mbere. Inua mikono yenu. Muzamura ibiganza ndabe. Inua mikono yenu. Ijambo rikongera rikambwira muri Yohana kandi Likaniambia katika Yohana tena. rikambwira ngo hahirwa uwunyizera. Heri yule anayeniamini. Ngo naho yaba yarapfuye Akifa. azongera kubaho. Ataishi mara ya pili. Azongera kubaho. Ataishi tena. Bishatse kuvuga iki? Nilitaka kusema Iki nini? kintu ni ikintu gikomeye. Imwe kama ni Yesu yaravuze ngo unyizera anayeniamini. naho yaba yarapfuye Hata kama akifa. akaba yarinjiye mu mva Ameingia kaburini. azongera abeho. Ataishi tena. Iki rero kiroroshye Hii neno ni gusumba uko Yesu yagusubiza akazi kawe. Yesu anaweza kurudisha Iki kazi. kiroroshye Hii ni rahisi. gusumba uko Yesu yaguhanagura ayo marira. Anaweza kupanguza Dore igihe machozi. cyawe kirageze. Ili wakati wako Komanga unafika. ku mutima uvuge ngo igihe cyanjye Sema ni kirageze. wakati wangu unafika. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh.
bwira mugenzi mubwire ngo nuva hangaha. Ambia mwenzio kitoka hapa. Numukoreho wenda mubwire ngo nuva hangaha. Mwambie ukifika hapa. Nuva hangaha. Ukitoka hapa. Nibisabe ejo. Isiombe kesho. Uhave watabawe. Utoke umesaidiwa. Kaduhereza Imana icyubahiro. Ebu tupatie Mungu wetu heshima. Komanga ku mutima wawe. Piga moyo wako. Uvuge ngo Imana iri kumwe nanjye. Mungu yu pamoja nami. Uvuge ngo Imana iri kumwe nanjye. Mungu yu pamoja nami. Aka ni akarere Imana yaguteguriye. Hii ni nafasi Mungu amekuandalia. Uyu ni umwanya Imana yaguteguriye. Hii ni nafasi Mungu amekuandalia. Wo kugira ngo igutabariremo. Ili akusaidie ndani. Ntabwo uri butahe udatabawe. Utaenda ujasaidiwa. Ntabwo uri butahe bidakunze. Hautaenda kabla ijakubali. Ntabwo uri butahe bidakunze. Hautaenda kabla kijaeleweka. Ndabyibuka mushiki wanje. Nakumbuka dada yangu amaze kwibungenga inda ya mbere. Alipobeba mimba ya kwanza. Umuvugishwa yaraje aramubwira ngo. Nabii akaja akamwambia. Uruzingo rwa mbere urarurenganya. Aseme kamba ya kwanza nairuka. Bishatse kuvuga iki? Nataka kusema nini? Yaramubwiye ngo umwana wawe, yaramubwiye ngo icyumurozi yakoze bwa mbere urakirenganya. Kile mchawi amefanya trip ya kwanza umekiruka. Aramubwira ngo utegereje icya kabiri. Wewe subiri cha pili. Mwana wa kabiri yabyaye. Mwana wa pili amezaa. Yamuvyaye bigoranye. Amezaa kwa shida. Ariko umwana aravuka. Lakini mtoto amezaliwa. Kintu cyantangaje. Kilichonishangaza. Uyu nyogokuru yari yarapfuye. Alikuwa amekufa huyo mzee. Asiga abikoza atyo. Lakini akabaki anafanya hiyo mambo. Hari abarozi bakuroze barapfa. Pale wachawi wamekutenda wakafa. Ariko ibyo basize bagukoze n'ubu biracyakora. Yale ambao wameacha yakikusumbua bado batarapfa n'ubu bagihari. Wachawi wamekufa lakini mambo yao yakoze ubuzima bwawe n'ubu bigikora. Walichofanya kwa maisha yako kila ndahanuye muri izi mbaraga. Natabiri kwa ndahanuye muri aya mavuta. Natabiri kwa aya mavuta. Ibyo bakoze ku buzima bwawe. Walichofanya kwa maisha bihinduka ubusa none hamizina rya Yesu. Jina la Yesu. Ndagutandukanije n'ibirozi. Ndagutandukanije navyo. Baba barapfuye cyangwa bakiriho. Ndagutandukanije navyo. Atura uvuge ngo jewe sindogwa. Jewe sindogeka. Mimi sichawikiwi. Semera cyane uvuge ngo ntandukanye navyo. Ninachana nayo. Hari abantu babivuze mbona biremeye ongera uvuge ngo ntandukanye navyo. Ninachana navyo. Paneso taya mazekore ya baya. La meza bereko taya ya. Waliokuloga kuhomba. Haleluya. Kaduhereza Imana icyubahiro. Turamburira Imana amaboko. Yesu ashimwe.
ndagutandukanije n'ibyo bakoze ku buzima bwawe, nakuachanisha na vile wamefanya kwa maisha yako, ndagutandukanije navyo, nakuachanisha navyo, ndagutandukanije navyo, nakuachanisha nayo, ndagutandukanije n'indwara baguteje, nakuachanisha na magonjwa umepigwa, urabyuka ukumva warwaye umugongo, kuja kiumwa mugongo, ubundi bugatondo ukumva wafashwa amaguru, asubuhi umeshikwa miguu, ubundi bugatondo ukumva amaneri yahagurutse, baadaye macho imeinuka, ubundi bugatondo ukagerageza ugahora muri ibyo, baadaye kichwa kinasumbua. Ibyo byabaye ariko ntabwo biri bubandanye, ntabwo bibandanya, ntabwo bibandanya, oya, hapana. Oh, haleluya, Amen. Yo, komanga ku mutima wawe uvuge ngo mutima wanjye, Ebo piga moyo wako useme, uvuge ngo mambo kwisha, ibintu biraheze, turatandukanye navyo, tunachana navyo. Hari imbaraga ziri mu kuvuga, kuna nguvu zinaongea, hari imbaraga ziri mu kwatura amajambo, kuna nguvu zinakiri maneno, hari imbaraga ziri mu kwatura, kuna nguvu zinakiri. Ikintu cyatumye Goliyati apfa, kitu kimesababisha Goliati afe, ntabwo Goliyati yishwe na rirya buye, Goliati akufa na jiwe, Goliyati yishwe n'ijambo Dawidi yasohoye mu kanwa, Goliati ameangushwa na neno la Daudi ametamka, Goliyati yaravuze ngo ndakubagira ibisiga, Goliati alisema ninakuchinjia vibombo bombo, arangije arahagarara, baadaye akasimama, aravuga ngo ntabwo ari uko bigenda, akasema haitakuwa hivyo, aravuga ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye, ninakutupa kwa jina la Mungu, imbaraga Dawidi yahagazemo, zile nguvu Daudi amesimama, ndazihagazemo nanjye, ninasimama ndani na mimi, ndateye umurozi wakuzengerezaga mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye, kusumbua kwa jina la Yesu, ndateye umurozi wakubujije gushaka mu izina ryawe, natupa uchawi ulisababisha, ndateye umurozi wakubujije amahoro mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye, ndateye umurozi uguhoza mu burwayi mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye, ndamuteye mu izina rya Yesu, ndamuteye mu izina rya Yesu, ndamuteye. Basore muri ahanga ntabwo mwari kuzakora, ntacyo mwari kuzageraho, vijana hamungefika mahali, hari byakozwe ku buzima bwanyu, kuna vile vimetendeka kwa maisha yenu, bagiye batekinika, kuna vile ambavyo vinawatembeza, n'abagabo mwe muri ahanga n'abasore, wa baba na vijana, muzamura ibiganza, inueni mikono, muzamura ibiganza, inueni mikono, n'abadukurikiye kuri kamera muzamura ibiganza, natufata kwa kamera, abamama n'inkumi namwe muzamura ibiganza, hapa inueni mikono, ndatuye ngo icyo bakoze ku buzima bwawe, walichotamka kwa maisha yako, nonaha uyu munota tangu saa na idakika, ndagutandukanije navyo, ndakuachanisha navyo, 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 imbaraga zafashe inda yawe, nguvu kwa maisha yako, ndagutandukanije nazo, ndakuachanisha navyo, imbaraga zafashe ibiganza byawe, nivyoshika mikono yako, ndagutandukanije nazo, ndakuachanisha nazo, imbaraga zakuzengereje, nivyokuaipisha, ndagutandukanije navyo, ndakuachanisha nayo, ndagutandukanije navyo, dore Imana irimo irabikora, dore Imana irimo irabikora, dore Imana irimo irabikora, haleluya. Abantu bavuye ruguru muhumure, murataha mwatabawe, mliyetoka mkoani usiogope, utarudi wewe umesaidiwa. Abantu mutari hano muri kino kibanza namwe muhumure, muratabawe. Nyinyi ambao mko mali hapa pia mtasaidiwa. Mbonye Imana iguciriye inzira, naona Mungu akikata njia, mbonye Imana iguciriye inzira, naona Mungu akikata njia, ngiye kubona mbona urahagurutse, naona ukisimama, ni wowe ndimo ndabwira, ni wewe ninaongea nawe, mbona urahagurutse, naona ukisimama, mbonye umaze guhaguruka, baada ya kusimama mbona unyuze muri ya nzira, naona unapita kwa hiyo njia, manivuganye nanjye ngo Mungu anasema na mimi uratabawe, unasaidiwa.
uratabawe, unasaidiwa, uratabawe, unasaidiwa. ndimo ndumva imirindi y'Uwiteka, ninasikia mungurumo wa Mungu, ndimo ndumva kugira neza kw'Imana, nasikia matendo makubwa ya Mungu, ndimo ndumva ubushobozi bw'Imana. niko nasikia uwepo wa Mungu. Muri iki kibanza harimo umuntu, muri iki kibanza harimo umuntu, nafasi kuna mtu afite agahinda k'umwana we, iko na maumivu ya mtoto wake. uyu mwana baramubwiye ko indwara arwaye atazakira. Uyu mtoto wamesema magonjwa haina tiba. Uyu mwana n'umwana wakundaga cyane, uyu mtoto limpenda zaidi. uyu muntu nahaguruka ave mu kibanza. Uyu mtu kama yupo anaweza simama. Ni wowe, ni wowe, ni wewe. Oh, holy hola la basevonia. Bino hano. Mikrofoni iri he? Microphone. Oh. Byagenze bite? Mendekaji. Umwana mu kuvuka yararushe. Yararushe. Ego. Yamaze ikiringo c'indwi zitatu atararira. Yamaze igihe cy'indwi zitatu atararira. Amemaliza karibu miezi mitatu ajalia. Yarameze nk'uwapfuye. Ego. Hama turasenga Imana umwana mu ndwi zitatu ararira. Ararira. Ego bimaze kugenda ku mwana ntiyigeze akomera izose. Ntabwo yigeze akomera. Yigera akomera umugongo. Afite imyaka ingahe? Yigeze avuga. Afite imyaka ingahe? Agomba abanye imyaka 2 tariki 7 z'ukwa kane azoba wanije imyaka 2. Yitwa nde uwo mwana? Yitwa Irishura King Betel. Irishura King Betel. Wow. Imbaraga z'Imana zirakomeye kandi zirahambaye. Oh. Wow. Genda wisubire mu kibanza cyawe. Nenda nafasi yako tulie. Na ishuri hano hari inzoka nini cyane. Ameona kuna nyoka kubwa. Turimo turasenga mbona Imana ihurungitse marayika yiteye 10 irahava. Mungu akapiga mkuki na toka. Mbona haje marayika w'Imana. Naona Mungu tena. Iyi podium kuko Imana iyikoreraho Satani arayirwanya cyane. Iyi podium maana Mungu anatumikia hata shetani anaipiga. Kubera ko rero himutse hakaza marayika w'Imana. Kama malaika wa Mungu amefika. Uyu mwana arahava kize. Uyu mtoto atatoka amepona. Tuzamurira Imana icyubahiro. Ebo inulia Mungu utukufu. Tuzamurira Imana icyubahiro. Inulia Mungu utukufu. Komanga ku mutima wawe. Piga moyo wako. Kandi ubyature uvuge ngo nageze mu kibanza. Useme nimefika nafasi. Cyo gukiriramo. Ya kuponea. Nageze mu kibanza. Nimefika nafasi. Cyo gutabarirwamo. Ya kusaidiwa ndani. Kakagaye nagawe. Ile zarau nimezarauliwa. Uyu munsi kararangira. Leo itaisha. Uyu munsi kararangira. Leo itaisha. Vuga ngo wa murozi wanteraga we. Sema wewe mchawi umenisumbua. Nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Kwa jina la Bwana Mungu wangu. Nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana yanjye. Nakupiga kwa jina la Mungu wangu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndatangaza gukira. Natangaza uponyaji. Ndimo ndabona umuntu hano muri kano gace. Naona mtu nafasi hii. Uyu mama arwaye igitereko. Uyu mama anaumwa kwenye kizazi. Ndimo ndabona ari muri kano gace. Naona iko nafasi hii. Nave hasi vuba ni wowe. Ebu simama. Wa. Rambike ni uriya wicaye harakurira ntebe. Ndimo ndabona icyo gitereko cyaravuye ku ishano baguhaye. Naona imetoka kwa sumu umepewa. Iki gitereko cyaje kuza gufata no ku mafyiko. Ilitaka kugusa hata figo. Ndimo ndabona kuvyara ko bitashoboka cyangwa ngo vyorohe. Naona kuzaa saisi rahisi. Ariko imbaraga z'Imana ziri hano. Lakini nguvu za Mungu gukiza kw'Imana kurahanga. Kuponya kwa Mungu kuko hapa. Bonye Imana igukijije. Naona Mungu akikuponya.
data mu izina rya Yesu Baba katika jina la Yesu. uri Imana ikomeye kandi igira neza. Mungu mwenye nguvu atendaye vema. N'umurozi wakoze ibi ngibi. Ni mchawi amefanya haya. Ariko nawe hari icyo ukoze none ahangaha. Lakini kuna kitu umefanya. Imbaraga zawe zirakomeye. Nguvu zako zinaweza. Igitereko cyongere kibe kizima. Ikizazi kiwe kizima. Igitereko cyongere kibe kizima. Kiwe kizima. Amafyiko yiwe mazima. Figo zake ziwe nzima. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Hari ibyo umurozi yakoze ku buzima bwawe. Kuna vile mchawi amefanya kwa maisha yako. Ubona ko amagara yawe yarangije burundu. Unaona maisha yako ameyamaliza. Ariko Imana kubw'imbaraga zayo. Lakini kwa nguvu zake iraje gusubiza amagara yawe. anakuja rudisha wayo. Iraje gusubiza amagara yawe. Anakuja rudisha wayo. Niba yarakubujije uruvyaro. Urava muri iki kibanza wongeye wibungenze. Utatoka hapa umzee. Niba yarakubujije kudandaza. Kama ukuchuza. Uraza kuvanga uwo mwuka wo kudandaza wawakiriye. Ndio kama hivi mtaji uko nao. Oh lobo sande vene morara basafeya. La me angara sande vo abedeto ya manivora. Lo presa minevo ayirebe nekora masanivo yaya. Mama numvishije ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Anasikia sauti ya Mungu ikisema. Iya nzu ufite hari ahantu hari umuntu uhora ayizunguruka buri joro. Kule kuna mtu anayezunguka usiku na mchana. Avuga ngo ntizigere igira umumaro ikumarira. Isiwe na faida itakusaidia. Uyu murozi mbonye azunguruka saa 7 z'ijoro. Naona kizunguka saa 7 usiku. Yarangiza akagaruka kaza kuzunguruka iwawe. Baadaye akaja anazunguka kwako. Ubwo bubazo bwose uhoramo. Huyo shida unakaa ndani. N'uyu murozi uri gukubita gatoki kukara. Huyu mchawi anapiga mkono. Narungika imbeba uraza gusanga yapfuye. Akituma panya itakufa. Narungika ikiyabu uraza gusanga cyapfuye. Akituma pusi itakufa. Imbaraga z'Imana ziramufashe. Nguvu za Mungu zinamugusa. Imbaraga z'Imana ziramufashe. Nguvu za Mungu zinamshika. Ndagira ngo mbwire umuntu uri ahangaha. Pia mtu yuko hapa. Imbaraga z'Imana zive ahangaha. Nguvu za Mungu zitoke. Zigenda zizengereza abarozi aho bari hose. Zisambaza wachawi walipo. Ndatumye malaika w'Imana. Tuma malaika wa Mungu. Umurozi ukuroga niba ari muri Ghana. Mchawi kama iko Ghana. Umurozi ukuroga niba ari Tanzania. Yuko Tanzania. Umurozi ukuroga niba ari Changuzo. Iko Changuzo. Umurozi ukuroga niba ari ariho hose. Iko popote pale. Imbaraga z'Imana zigende zimufate. Mungu zimuguse. Zimufateho. Zimuguse. Muri iki kibanza hari umuntu w'umugabo mbona. Kuna baba ambaye ninamuona. Yigeze kuba ari yihagarikira muri sonde. Alikuwa akienda choo ndogo kwa sonde. Kubera ko yaje kurwara indwara, iyo ndwara iramuzengereza. Ameumwa magonjwa yakamsumbua. Muri uko kwihagarikira muri sonde byakomeje kumuzengereza. Hii aja ndogo kwa mpira ikamsumbua. Na n'iyi saha kwihagarika byabaye ikibazo kubera iyi sonde. Na saa hicho ndogo kwa ajili ya mpira imekuwa shida. Agira kubabara ukuntu. Anaumia kwa kitu fulani. Uyu muntu nahaguruke mu kibanza kiwe vuba na vuba. Kama yupo anaweza simama nafasi. Nahaguruke vuba na vuba. Asimame haraka sana. Iyi sonde ntabwo akiyifite. Iyi sonde hana nayo. Yigeze kuba ayifite. Aliwahi kuwa nayo. Yarayambariye kwa muganga. Alikuwa nayo hospitali. Ariko uyu munota ntabwo akiyifite. Lakini sahi hana nayo. Nahaguruke ave mu kibanza kiwe musengere. Kama yupo anaweza simama nimuombee. Turabandanya. Tunaendelea. Tuzamurira Imana icyubahiro. Tuinulie Mungu wetu mikono. Tuzamurira Imana icyubahiro. Tuinulie Mungu wetu mikono. Ndimo ndumva hari ugukora kw'Imana muri iki kibanza. Nasikia kuna mkono wa Mungu mahali hapa. Komange ku mutima wawe. Piga moyo wako. Uvuge ngo ndumva ndi butabarwe mu bambere. Nasikia nitasaidiwa leo. Bisemero bivuga uti ndatabarwa mu bambere. Kuna watu nitasaidiwa wa kwanza. Ukujya kudandaza ugende mu bambere. Wende kuchuza uwe wa kwanza. Oya ugende mu bambere. Number 1. La basa vende korebota ya mazene mora. Haleluya. Umurozi nawe yaragutwaye ukuboko. Kama mchawi amegusa mikono yako. Uravanga hakumeze. Utatoka hapa kumeota. Umurozi nawe yaragutwaye ubwenge bw'abana bawe. Kama amechukua akili ya watoto. Uravanga habwagarutse. Ruti. Uravanga habwagarutse. Ruti. Uravanga byatunganye. Utatoka hapa yameeleweka.
kitaeleweka. vuga ngo biraba byatunganye. Kitaeleweka. Dore Imana itumye utunga bari barahombye. Ona Mungu anarekebisha. Ndimo ndabona amamiliyoni menshi ku buzima bwawe. Naona mabilioni kwa maisha. Ndimo ndabona Imana igaruye iteka ku buzima bwawe. Mungu anarudisha heshima. Ndimo ndabona Imana ikuzamuye. Naona Mungu akikuinua. Imana ikugiriye neza. Mungu anakutendea vema. Genda wirinde umukobwa wari we wese. Ujichunge na wasichana. Igihe cyose ukoze icyaha cy'ubusambanyi. Kwa muda wote utafanya urongera ugasubira inyuma cyane. Utarudi nyuma. Kubera ko mbona Imana iteguye amahirwe ya kabiri. Naona Mungu analeta. Genda uhagarare neza. Wende usimame vizuri. Bonye Imana igutungishije. Naona Mungu akikutajirisha. Dore probogisi zirenga 5. Anaona kama. Dore Imana ikugiriye neza. Mungu anakutendea vema. Uzajye wubaha Imana. Uheshimu Mungu. Kuko ibikoreye muri iki kibanza. Maana anayatendea mahali hapa. Tuzamurira Imana icyubahiro. Inulia Mungu mikono. Tuzamurira Imana icyubahiro. Inulie Mungu mikono. Niko ndumva hari umuntu utabawe. Kuna mtu anasaidiwa. Niko ndumva hari umuntu Imana irengeye. Kuna mtu Mungu anasaidia. Niko ndumva hari umuntu Imana ihojeje amarira. Kuna mtu Mungu anapanguza. Niko ndumva hari umuntu Imana ibitunganirije. Kuna mtu Mungu anayetengenezea. Oh, haleluya, haleluya. Amen. Ongera ukomange ku mutima wawe. Piga moyo wako. Uvuge ngo icyifuzo cy'abanyanka kibaye ubusa. Mahitaji yote inakufa bure. Uvuga ngo imigambi y'abarozi Imana ihinduye ubusa. Mipango ya wachawi Mungu anageuza upumbavu. Imigambi y'abanyanka Imana ihinduye ubusa. Mipango ya wadui zangu Mungu anageuza upumbavu. Ndi mu kibanza cyo gutabarirwamo. Niko nafasi ya usaidizi. Ndi mu kibanza cyo kurengerwamo n'Imana. Niko nafasi ya kusaidiwa na Mungu. Ndi mu kibanza cyo kurengerwamo n'Imana. Niko nafasi ya kusaidiwa na Mungu. Ola masire bodevone ya rabasa ya vire ketaya. Obandene sora manivora ba yarekone sora yabodota ya minevo. Holy mosali morevori yabotota ya mazik. Tujye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tujye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Buri muntu yitegure. Kila mtu ajiandae. Kuinjira mu mwanya wiwe. Kuingia nafasi yake. Kuinjira mu mwanya Imana yaguteguriye. Kuingia nafasi Mungu amekuandalia. Imana yateguye kukugirira neza. Hakuna kitu Mungu ameenda kutendea vema. Imana yaguteguriye kugutwenza. Kama Mungu alitaka kuchekesha. Ititaye kubakurijije abaribo. Waliokulilisha si watu. Ititaye kuvyakurizaga ivyo ari byo. Sijali vilivyokusumbua. Ititaye kuri yo diabete ya kuzindira. Asipoangalia diabetes. Mugatondo nicaye ahangaha. Asubuhi nimekaa hapa. Nabonye igitangaza gikomeye. Nimeona muujiza mkubwa. Nakiriye abantu ahangaha. Nimepokea watu hapa. Bagera nko muri 4. Kama 4. Banarengaga. Wanazidi. Aba bantu 4 bampaye amafaranga arenga 100,000. Watu wamenipa pesa zaidi ya laki. Oya. Hebu subiri. Ewe ndengeye 100,000 muko. Nazidi laki. Mwese ko nahise nyamara nta naduke sigaranye. Mbona nimeyamaliza hata 100 sina. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Nilitaka kusema nini? Ijambo basaga barimo barambwira. Walivyokuwa wakiniambia. Bambwiraga ngo twigeze kuzamura ibiganza byacu. Tuliwahi kuinua mikono yetu. Uravuga ngo udusabiye amafaranga. Tukasema unatuombea pesa. Tumaze gutaha. Tulipoenda. Imiryango yarugurutse turayabona. Milango imefunguka tukaiona. Ikintu gikorewe muri kino kibanza. Hii kitu ambacho kwa uzaje ugiha agaciro. Uwe unaipatia heshima. Nutaha. Ukienda urasanga Imana yuguruye amarembo. Utakuta Mungu amefungua miujiza. I receive. Mwabakobwa mwe muri hano. Wasichana mko hapa. Ndagira mbabwire ngo imbaraga z'Imana ziracyakora. Nataka niwaambie nguvu za Mungu bado zinafanya kazi. Nakiriye umwana mukanya kuri telefone. Nimepokea mtoto kwa simu. Ni umwana witwa Janine. Ni mtoto anaitwa Janine. Ari mu gihugu cyo mu Barabu. Iko katika nchi wa Arabuni. Niho arimo arakora kazi. Iko anafanya kazi. Yampamagaye arambwira ngo umugabo wanjye yagiye ku mupfumu. Akanambia mume wangu ameenda kwa mganga wa kienyeji. Amaze kugera ku mupfumu. Baada ya kwenda kwa mganga. Umupfumu aramubwira ngo moto yawe bakwivye uzayibona. Akamwambia pikipiki imeibiwa utaipata. Aramubwira ngo ari ku mugore wawe arwaye ukuguru. Lakini mke wako ni mgonjwa wa mguu. Wa mugabo ahita hamagara umugore wiwe. Akaita mke wake. Aramubwira ngo urwaye ukuguru koko. Akamuliza kweli ni mgonjwa wa mguu. Aramubwira ngo nta kuguru ndwaye ngende muzima. Never, mimi si umwe mguu. Noneho birangije hashize mwanya. Baadaye agiye kumva yumva kwa kuguru gutanguye gufatwa. Akasikia ule mguu unaanza kushika. Yumva tanguye kuremba. Akasikia naumwa kabisa.
arangije arampamagara akaniita arambwira ngo umupfumu yari yabimbwiye akanambia mganga amenambia abapfumu ntabwo ibyo bavuga ari ukuri hawawezi sema kweli arashobora kukubwira ngo urwaye indwara anakuambia naumwa magonjwa we akabaye amaze kuyitegura kumbe akayikurungikira ameandaa ile ya kurushia kugira ngo ubashe kwemera ko ashoboye ili ukubali kwamba naweza ibyo bakoze ku buzima bwawe byose walivyofanya kwa maisha yako vyote ndabihinduye ubusa haitambadilisha mabaya. Imana yacu niyo ishoboye Mungu wetu anayeweza Imana yacu niyo ifite imbaraga Mungu mwenye ujasiri Imana yacu ni ihambaye Mungu wetu anaweza kuko ndimo ndabona ikugiriye neza naona anakutendea vema mbwira mugenzi ngo Imana ikugiriye neza ambia mwenzio Mungu anakutendea mbwira ngo vema Imana iragutabaye Mungu anakusaidia mbwira ngo Imana irakurengeye Mungu anakusaidia mubwire ngo uruzingo rwa mbere ruzingo ya kwanza mubwire ngo icyo bakoze ku buzima bwawe cya mbere walivyofanya kwa maisha yako cha Imana kwanza irakikurengeje Mungu anakusaidia mubwire ngo ni cya kabiri na ya pili bashobora kuzakora kuri wowe wanaweza leta ili nacyo wakutendee Imana irakikurengeje nayo Mungu anakupitishia haleluya amen reka mbikure mu mwuka mbishyire mu mubiri acha nitoe kwa roho nivike mwili ibyo bavuze kutazageraho ubwa mbere walisema utafika kuya kwanza Imana ibikugejejeho Mungu anakufikisha niba nagambirira kuzongera kukugirira nabi kama watabaki kukutendea vibaya nabwo Imana izabikurenza Mungu atakusaidia garuka hano gutya hebu sogea mbele kamagare ni munsi ya kano kavandarateri numva bimeze neza kaduhereza Imana icyubahiro tuinulie Mungu wetu utukufu kaduhereza Imana icyubahiro tuinulie Mungu wetu utukufu haleluya amen ngo wararimye umaze kurima ngo birapfa ni kuri muravuga ngo nararimye biranga aseme vitu vinakataa oya ugiye kuzajya urimisha imirima myinshi naenda kulima ulimisha mashamba mengi ntabwo umurozi agifite imbaraga ku buzima bwawe mchawi hana uweza kwa maisha yako ntabwo umurozi agifite imbaraga ku bana bawe mchawi hana uweza kwa watoto wako umurozi agifite ubushobozi ku buzima bwawe kirazira haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen hariho umuntu uri hano muri kino kibanza wigeze gukorera i Kampala kuna mtu tumekutana Kampala aza kuza kuvayo akatoka amaze kuvayo afite gahunda yo kongera gusubira i Kampala anajiandaa kurudia Kampala ariko yagize ikibazo gikomeye lakini amepata shida kubwa akimara kuvyatura ko agiye kujyayo aliposema ataenda Kampala umurozi yarabyumvishije mchawi ameyasikia yumva ko ufite urugendo rwo kugenda akasikia una safari hanyuma arangije aragenda ararufunga baadaye akaenda kafunga amaze kurufunga baada ya kufunga wabuze safari itike ishobora kujyayo umekosa transport ya wabuze kwenda ukuntu vyagenda umekosa gisi ya ndi taifa hano nk'umugaragu w'Imana niko hapa kama mtumishi umurozi agiye kwisanga uri Kampala Mchawi atajikuta huko agiye kwisanga uri Kampala atakuta huko Kampala agiye kwisanga uri Kampala shtuo huko Kampala agiye kwisanga uriyo atakuta huko agiye kwisanga uri kwa Siyoni uri muradandaza atakuta huko agiye kwisanga uri mu kazi atakuta huko kwa agiye kwisanga invitation zasohotse zimetoka agiye kwisanga byashobotse kimeeleweka vuga ngo haleluya amen vuga ngo haleluya amen haleluya 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 yo 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 mana yanjye ndabifata ndabikontorora n'ibi bintu koko nashindwa gisi nitajikontorora reka twinjire mu mwanya wo kwisengera Imana wacha tuingie kwa wakati wa kuomba twinjire mu mwanya wo kwisengera Imana tuingie muda wa kuomba twinjire mu mwanya wo kwisengera Imana tuingie dakika ya kuomba twinjire mu mwanya wo kwisengera Imana tuingie na wakati wa kuomba Mungu uravuga ngo nzatabarwa ryari aseme nitasaidiwa lini nirambye ngo none hiragutabaye nirambye ngo genda utegure genda utegura amaproje wari wateguye nenda uandae projet genda utegura amaproje wari wateguye neza wende uandae kile ambacho wateguye urangije urabibika baadaye uweke kubera ko warubuze uburyo maana Imana ivuganye nanjye ngo Mungu ananiambia ikurungikiye umuntu uza kugufasha anakutumia atakaye kusaidia kandi bibaye aka kanya oh haleluya
tuzamurira Imana amaboko, tuinulie Mungu mikono, tuzamurira Imana yacu amaboko, tuinulie Mungu mkono, tuzamurira Imana yacu amaboko, inulie Mungu wetu mikono, tuzamurira Imana yacu amaboko, tuinulie Mungu mikono. Ndumva Imana imbwira ngira kubohoye nawe, Mungu anakufungua na wewe, Imana nawe irakubohoye na wewe Mungu rumwe anakufungua. mu bakobwa baboshwe bafashwe, Kuna wale wamefungwa ariko wameshikwa, Imana irakubohoye, lakini Mungu Imana anakusaidia. ikugiriye neza, Mungu anakutendea vema, Imana ikugiriye neza, Mungu anakutendea vema. Vanessa Vinebo Aramia Redoto Sabine Koyaya. Ndimo ndabona umuntu muri iki kibanza, Naona mtu nafasi hii, ndimo ndabona umuntu muri kino kibanza, ni muri kano naona gace. mtu nafasi hii, Uyu muntu afite ikibazo gikomeye, akona shida kubwa nahangaha nafasi hii, ni muri kano gace. nafasi hiyo. Uyu muntu afite ikibazo gikomeye cy'umuntu uri muramwishyuza ideni. Kuna mtu anamdai. Ni mwese. Wowe nangahe? Kabaye nyuma dutaye umva wagombye kudufasha yaciye agenda Zambia, wari umumiliyoni n'ibihumbi 300. Ilikuwa 1 milioni na Rero 300. umva twari kuriha mu kwezi kwa kangahe kwa kabiri, muri wari kubara turembeje twiruka inyuma, natwe nta kazi dufise, tumaze imisi tondera akazi byarase kugira turiha mu mahera twaragize. Okay, icare nawe Imana igutabare, kugira neza nawe Imana ikwishurire, ni wowe nashakaga, Ni wewe nilitaka. ndimo ndabona mu gihe urara udasinziri. Yego nta tiro office gufungura sifungura narabuze iki Silali, apeti nayo office sisimama. akazi maze imisi nonda muri Tracom ndondera akazi kubera mva mu Rutana, nirwa muri fomi ndondera akazi kugira ndabe ko mpakazi ndi hayo mafaranga byarasabwa. Mugabo turi kumwe agenza nje barakaronka, mugabo jewe bagaca bambwira ngo nta kazi kahari, tukavugana na nyene zijya yanditse nyene umubosi wacu, tukavugana kuri telefone akambwira ati nta kazi kahari inshuro 3 zose, ndamubwira ko tuva hamwe ngo wapi nta kazi kahari, kugira ndabe ko nori hayo mahera, nta mahoro mfise na makeyi, nta na buke bayihukunye n'urugo. Abantu niyo waba uva hamwe n'umuntu, niyo mwamuvukana ufite umurozi wagufashe, nta kintu muvukana ashobora kukumarira. Kama uko na mchawi kwenu, hata ndugu mwenzio hawezi kusaidia. Oh la 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 sadeboya. Kete nkaritwara ubunyene niyo nari navuye muri Tracom nyene, Anatoka asubira utako yugira gatatu, strip ya baca tatu. bambwira ati yaba wari ufise wakuzanye Ungeleta byari byoroshe, ati kandi akazi karahari mugabo abakuzanye uhari. Oh uri muranyo afite ikibazo iko na shida cyuko nta wamuzanye uhari. Hakuna aliyemleta. Zamura ibiganza byawe ngujane aho mu kazi kawe. Peleke nikupeleke kazi yako. La la sabenevore ko terebo sarayaya. Ndamwinginze ajya nyumvira. Mugendane mu kazi. Amen. Aho uyu uje gusaba akazi, Utakapoomba kazi, aho uri buje gusaba akazi, popote utaomba kazi, ndamwinginze uwaremye akazi, wote ambao mugendane. Ndamwinginze uwashyizeho abashefu, nafsi aliyetia washefu, uvuga bikaba yategeka bigakomera, sema vinakuwa agendane nawe. wewe. Mambo bado wenye kusema watasema, watachoka. Mambo bado Wenye kusema watasema. ndahanuye ngo mu ndwi 3 Natabiri kwa wiki 3 uraza kuba wamaze kwishurira ideni. utakuwa umeshalipa hiyo deni. Ngo ni miliyoni n'ibihumbi 300. 1,300,000. Ndasavye abantu 4 Naomba watu 4 bashobora kubona amadolari 100. Watu wanaweza pata dola 100. Ushobora kuba utarahanga muri iki kibanza, Unaweza kuwa hauko nafasi hii. amadolari 100. $100 araza kuza kuvamo 1,400,000. itatoka 1,100,000. Ndabasavye mumfashe nishyurire uyu mwana w'umuhungu. Nataka munisaidie tulipie huyu kijana.
birashoboka ko ushobora kuba nawe ufite ikintu gituma urara udasinzira. Inawezekana uko na kitu ambacho kinasababisha ulale. Nuza kuza kumfasha uyu mwana w'umusore akabona itiro, ukinisaidia huyu kaka apate nawe icyo cyatumaga udasinzira kiraza kuvaho. Na wewe sababu ya kutokusinzia tatoka. Na $100, 100, 200, 300, 400. $100, 200, 300. Ndashaka abantu 4 bonyine. Nataka watu 4 pekee. 100. Wanipe 100. Igihe kirageze kugira ngo dukorere Imana itari y'amajambo. Muda unafika kutumikia Mungu si wa maneno. Dukorere Imana y'ibikorwa. Tutumikie Mungu wa kazi. Dukorere Imana y'ibikorwa. Tufanyie Mungu kazi. Tuzamura Imana icyubahiro. Inulia Mungu mikono. Na gace Imana yateguye ko gutabarirwamo. Ni wakati Mungu ameandaa kusaidiwa. Ubuzima bwawe Imana igiye kongera kubushyiraho. Maisha yao Mungu igiye kongera kubuhindura buzima. Ili abadilishe maisha yao. Oh haleluya. Oh haleluya. Tuzamurira Imana icyubahiro. Tuinulie Mungu wetu mikono. Ndinginze Imana kugira ngo ihagarane nawe. Na si Mungu asimame na wewe. Imana mugendane mukazi ugiye kujyamo. Mungu aende na wewe kwa kazi. Imana mugendane mu bikorwa ugiye kujyamo. Mungu wende kwa kazi. Imana mugendane. Mungu aende na wewe, aende na wewe. Oh haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuzamurira Imana icyubahiro. Tuinulie Mungu mikono. Kibazo cy'abantu bahita bagira ibibazo mu mitima yabo. Watu wanakuwa na itilafu kwa mioyo yao. Agahita avuga ngo nanjye mfite akadeni k'200,000. Mbona hata mimi nina deni ya $200,000? Ngo jewe katamvuze. Mbona mimi aniongea yake? Ntabwo ariko Imana yagerwaho. Na wewe utafikiliwa. Kandi impamvu Imana itabaye uriya kuko ndabizi barabikora. Tena sababu Mungu anasaidia ule na itafanyika. Mpamvu bikoze nuko yabonaga ko hirya yaho gatoya. Ni kwa sababu wameona pale mbele ashobora no kwiyahura. Ye pia anaweza kujiua. Rero wowe uracyafite izo mbaraga. Wewe bado na hizo nguvu. Uracyafite imbaraga zo kubasha kwihangana. Bado uko na hizo nguvu za kujisaidia. Ariko humura nawe Imana iragutabara. Usiogope, Mungu anakusaidia. Umwana wawe ni muzima. Mtoto wako ni mzima. Umwana ukikiye ureze. Wewe mbona lea? Oh. Okay, nuza kuza kumugeza mu rugo. Ukifika nyumbani aho baryama meli analala, uze kugenda uhapfukame, wende upige magoti, nurangiza uhasengere, upaombe. Buri gihe cyose bamaze kuryama, kila wakati akilala, hari umurozi uza akabatwara impuzu zabo. Kuna wachawi wanawachukua nguo zao. Izo mpuzu zabo arashaka kugira ngo umunsi umwe azisanga bari kuzimu. Kuna wakati anataka wakute wako kuzimu. Ibyumviro byabo n'ibitekerezo byabo, mawazo na fikira zao birashobora kuba byajyanwa, inawezekana vinapelekwa. Ariko numara gusenga, lakini ukiomba, ugasengera muri icyo kibanza, naombe nafasi hiyo, mbonye Imana ibazigamye, naona Mungu akiwalinda, kugira ngo ubazane hano gusenga, iyo walete mali hapa kuomba. Ntabwo ari uko wabuze icyo ukora, haukukosa kazi, ahubwo Imana niyo yemeye kubaza hano, lakini Mungu amekubali kugira ngo ize kubakiriza muri iki kibanza, ili uwe nafasi hii. Imana irabatabaye, Mungu anawasaidia. Tugiye gusenga n'Imana, tunaenda kuomba pamoja. Mungu, tugiye gusenga n'Imana, tunaenda omba pamoja, tugiye gusenga n'Imana, tunaenda kuomba pamoja. Ola basivene koreaba. Witwa nde? Ninatswa dire magnifique. Impuzu zawe z'imbere zigera mu 8 wabuze, hari icyo biziho? Kuna ngoza ndani nani? Nta mpuzu nimwe urabura? Arazibutse, amezikosa. Samuri biganza vye ngusengere. Inua mikono yako nikuombe. Uri Imana ikomeye kandi igira neza. Mungu mwenye nguvu atendaye vema. Birabatunguye ibyo mwakoreye uyu mukobwa. Inazidi mliofanyia huyu dada. Ndabona mwaramuciye indasago. Naona mmechanja chale. Ndabona mwaramuhinduye ikimazi cyanyu. Mmembadilisha kama sadaka. Ndabona mwaramufashe. Mmemshika. Mufata ubuzima bwe. Mmeshika maisha yake. None ndamubambuye. Ninamwachilia. Murekura ubuzima bwe. Achia maisha yake. Ndamubambuye. Ninamfungua. Ndamubambuye. Namfungua. Ndamubambuye. Namfungua. Vayo. Toka. Vayo. Toka. Va mu maboko y'umupfumu. Toka kwa mikono ya. Va mu maboko y'umurozi. Toka kwa mikono ya. Va mu maboko y'umurozi. Mikono ya mchawi. Vayo. Toka. 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 Ndagira ngo veyo. Nataka utoke. Toka. Bakure. Toka. Bakure kure. Shia. Murekura
ubuzima bwe, murekure ubuzima bwe, murekure ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Muramugumana kubera iki? Yageze mu kibanza cyo gutabarirwamo. Sinshaka, murekure ubuzima bwe, murekure ubuzima bwe, murekure ubuzima bwe, murekure ubuzima bwe. Impuzu ze mwarazitwaye ndetse n'ubuzima bwe muramutwara, amaraso ye murayatwara, ibihe bye murabitwara. None aka kanya ndamubohoje, murekure ubuzima bwe, murekure ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Nguri Imana yishura aho umwana w'umuntu ananiriwe. Uri Imana yumva, uri Imana yishura aho umwana w'umuntu ananiriwe. nshuti yanjye mukundwa, we ufite ibibazo, reka gucika intege kuko Yesu arashoboye. ijambo ryiwe ritubwira, mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye ibyo utabasha. Hari umuntu udukurikiranye kuri kamera, kuna mtu anatufata kwa kamera, ufite ikibazo cyuko yirukanwe mu kazi, uko na shida kwamba unafukuzwa kazi, barakurenganije, umeganganishiwa, ariko mbonye Imana ikagushubije. Mungu wangu anakurudishia. Barakurenganije, wamekusingizia, ariko mbonye Imana ikagushubije, lakini Mungu anakurudishia. tuzamurira Imana icyubahiro. Tuinulie Mungu wetu mikono. Abakobwa muzamura ibiganza byanyu. Wabinti inueni mikono. Mbonye hariho abakobwa impeta zabo zicaweho n'abapfumu. Kuna wasichana pete zao zimekaliwa na wafumu, barazinyegeje bazicaraho, wameficha wakakalia. Muri zimbaraga, kwa hii uwezi, muri uyu mwanya, kwa hii dakika, ndahamagaye impeta yawe, naita ndahamagaye impeta yawe, naita pete yako, 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 impeta yawe ahiri hose, pete yako ilipo popote, ndayihamagaye, naita mu izina rya kwa Yesu. jina la Yesu. Kora kuri piano gatoya. Ebu gusa moyo. Igihe cyo kubeshwa n'abasore kirarangiye. Muda wa kudanganywa na vijana inaisha. Numvishije Imana imbwiye yuko biheze. Mungu ananiambia imeisha. Bonye Imana igutabaye. Mungu anakusaidia. Dore Imana igusize igikundiro kidasanzwe. Mungu anakupa kibali kisicho cha kawaida. Kuko Satani yari yaragukizeho icyangiro. Shetani amekuletea chuki. Ariko mbonye Imana ikugiriye neza. Lakini Mungu anakutendea vyema. Mumfashe dukomere Imana amashi. Tusaidie tupigie Mungu makofi. Zamura ibiganza vyawe wakire ikimani. Inua mikono yako, pokea kile Mungu amekupa. Mbonye Imana iguhinduriye. Naona Mungu akibadilisha nicho Satani yari yaraguhaye. Kile ambacho Shetani amekupea, Imana iraguhinduriye. Mungu anabadilisha. Iyi ndwi nimara kuvamo,
Hii wiki tukitoka ndani, muri iriya ndwi tuzatangura kiriya gihe, ile wiki tutaanza, tuzamara iminsi 3 turahanga, tutaka mbele za Mungu hapa, turasenga Imana muri amasengesho atangura ukwezi. Tuko mu maombi ya kuanza wiki, batanguye kubitegura kugira ngo twese tuzabe duhari. Tunaiandaa ili sote tuwe. Abantu musaba amakonji, ugenda usabe konji y'iminsi 3. Nenda uombe likizo ya siku 3. Mutegura abagabo banyu, mugende mubategure hakiri kare. Nenda umwandae mume wako bado mapema, kuko muri aya masengesho muzabona Imana yigendera. Maana kwa hii maombi utaona Mungu akijitembelea peke yake. Muzabona Imana n'amaso ku maso, utaona Mungu macho kwa macho. Tugiye gusenga n'Imana, tunaenda kuomba Mungu. Ikindi kiyongeho turashaka kugira hafi, kwigiza hafi amateraniro. Baadaye tunataka kuachia karibu. Nabonye abantu barimo barava mu ntara nyinshi cyane, barimo baraza hanga. Naona watu wanatoka mbali wanakuja hapa. Turashaka kuzajya duheza saa 9 byibuze zuzuye. Tunataka tuwe na achia saa 9 karibu. Abantu bongere batege batahe, ili watu warudi mapema nyumbani. Kugira ngo abantu bongere batege baduge, watu warudi mapema nyumbani. Imana rero iraza kuza kubaha umugisha. Mungu atawabariki. Imana iraza kuza kubagirira neza. Mungu atawatendea vema. Imana iraza kubakorera ibikomeye. Mungu atawatendea makubwa. Haguruka tuvugane. Hebu tuongee. Hari umuntu mbona ukomeye cyane wigeze kuba arimo aragufasha, ariko iyi saha ntabwo akirimo aragufasha, ndabona byarahagaze. Kuna mtu alikuwa kama msaada kwako. Mbonye amafaranga yigeze kuguha, hari umuntu wigeze kuyafashishaho, kandi wari waramubwiye yuko uwo muntu agufasha. Uyu muntu ahita agenda ayakira umupfumu, aravuga ngo hagarika, uriya muntu ntabwo nshaka katerera imbere. Kasema simamisha. Ariko mbonye imbaraga z'Imana, manese voreka. Mbonye Imana ihagurukije abandi bantu 5 bagiye kugufashiriza icyarimwe. Wanaenda kusaidia limoja. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Wigeze ubaho mu gahinda gakomeye, ugira igikomere indani utabasha kubwira n'umuvyeyi wawe. Kidonda ulishindwa kwambia. Mbonye Imana yo mu ijuru igahanaguye icyo gikomere. Naona Mungu anaponya hicho kidonda. Kandi mbonye Imana ikugiriye neza. Tena Mungu anakutendea vema. Mbonye igaruye umunezero wawe. Naona anarudisha. Mbonye Imana ibikoze aka kanya. Mungu anayatenda sasa. Kadukomere Imana y'amashyi menshi. Tupigie Mungu wetu makofi. Tugiye gusenga n'Imana. Tunaenda kuomba pamoja Mungu. Tugiye gusenga n'Imana. Tunaenda kuomba pamoja. Ubuzima bwawe Satani yakwambuye. Maisha yako Shetani amekuvua. Imana igiye kongera kubukagarurira. Mungu anaenda kuyarudisha. Imana igiye kongera kubukugarurira. Mungu anaenda kuyarudisha. Imana igiye kongera kukugarurira ubuzima bwawe. Mungu anaenda rudisha maisha yako. Imana igiye kongera kukugirira neza. Mungu anaenda kukutendea vema. Tama witwa nde? Nitwa Damien. Zambia urahazi? Damien. Zambia, mu gihugu cya Zambia urahazi? Unajua Zambia nta muntu ufiteyo? Ntawe. Hana mtu yeyote. Haguruka va hasi. Indwara yitwa diabete urayizi? Ndayizi. Urayirwaye? Ya. Hayirwaye? Zamura ibiganza tugusengere rero. Inua mikono tukuombe. Tama bantu bajya bavuga ngo ni mugufi. Murabona uyu nguyu batera musumba? Murabona uyu namusumba? Zamura ibiganza byawe. Bonye umuntu wakoze Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Mu mbaraga zidasanzwe. Kwa nguvu zisizo kawaida. Uyu mwuka mubi. Iroho chafu. Yafashe uyu mutamu. Imeshika Baba. Uhereye uyu munota. Kuanzia saa hii. Uhereye aka kanya. Kuanzia dakika hii. Umurambitseho ikiganza. Na muinulia mkono. Ntabwo ashobora kongera gusubira yarwaye atya. Hawezi rudi ni mgonjwa. Ntabwo ashobora kongera gusubira yababaye atya. Hawezi rudi anaumia. Daimoni bose. Kila pepo zote. Basubire iwabo. Irudi kwao. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Yicarire.
ntabwo nzakomeza kuzajya mbikora. Nitaendelea nikifanya. Abantu badafite uruvyaro muhaguruke. Wasio na uzazi. Mu bibanza vyanyu. Kwa nafasi yenu mnaweza. Abantu batavyara muhaguruke. Mnaweza simama watu hamna uzazi. Abantu mukeneye uruvyaro. Wanaohitaji uzazi. Muhaguruke dusenga n'Imana. Simama tuombe pamoja. Wowe nta ndirimo yavuyemo. Nawe yavuyemo. Na wewe. Mugende muha ndabona mwaba muri benshi. Murambika ibiganza ku nda zanyu. Inua nafasi. Murambike ibiganza ku nda zanyu. Inua mikono kwa tumbo lako. Mufunge ku maso yanyu. Funga macho yako. Buri mwuka wose utuma mutavyara. Kila roho inasababisha sizani. N'abantu badafite uruvyaro baduteze amatwi badukurikiranye kuri kamera. Na wanaotusikia kwa kamera. Nawe rambika ikiganza ku nda yawe. Nawe inua mikono kwa tumbo lako. Ndasenze Mana yo mwijuru. Naomba Mungu wa mbinguni. Ndabizi kuba aba bantu batavyara. Najua wa watu hawazai. Imbaraga z'abarozi zafunze inda zabo. Nguvu za uchawi zimefunga tumbo zao. Ndi hano mu mbaraga zawe Mana. Niko hapa kwa nguvu zako kugira ngo bimenyekane kuri Imana. Ili ujulikane uko Mungu. Kugira ngo bimenyekane kuri Imana igikora. Ijulikane wewe unafanya kazi. Ndirukanye uyu mwuka mubi. Nakimbiza kila roho. Ndirukanye uyu mwuka mubi. Kila roho chafu. Uyu mwuka wafashe iyi nda. Kila roho imeshika. Ndategetse ngurekure ubwoko bw'Imana. Toka chia familia. Reka imbaraga zawe zimanuke. Nguvu zako zi. Buri wese ufashe ku nda yiwe. Kila anayeshika tumbo lake. Yumve umuriro w'Imana. Asikie moto wa Mungu. Buri daimoni ndagufukuje. Kila roho ninakimbiza. Buri daimoni ndakwirukanye. Ninakukimbiza. Buri mudaimoni ndakwirukanye. Kila roho naikimbiza. Mwegere abantu protokoli. Sogea ule. Buri mudaimoni ndakwirukanye. Pepo nazikimbiza. Rekura inda z'ubwoko bw'Imana. Achia tumbo. Rekura inda z'ubwoko bw'Imana. Achia tumbo za. Rekura genda. Achia wende. Genda daimoni rekura. Nenda. Abantu bagomba kuvyara. Watu lazima. Abantu bagomba kuvyara. Lazima. Abantu bagomba kuvyara. Lazima wafunguliwe. Dore imbaraga z'Imana zifasha ku nda yanyu. Mungu zinashika. Dore abadaimoni barabarekuye. Nguvu za Mungu. Dore abadaimoni barabarekuye. Nguvu za Mungu. Protokole muze muyambe bano bantu. Angalia watu. Dore abadaimoni barekuye inda zanyu. Zinachia tumbo. Dore abadaimoni barekuye inda zanyu. Zinachia tumbo zanyu. Genda. Nenda. Genda. Genda. Turi mu gace ko gutabarirwamo. Turi mu gace ko gutabarirwamo. Ndatangaje uyu munota. Ndatangaje uyu munota. Byafashe inda zanyu. Byafashe inda zanyu. Byafashe inda zanyu. Byafashe inda zanyu. Bizire kure. Bizire kure. Mwuka wo gukiza ubabeho. Mwuka wo gukiza ubabeho. Mwuka wo gukiza ubabeho. Imbaraga z'Imana zifate ku nda zanyu. Imbaraga z'Imana zifate ku nda zanyu. Imbaraga z'Imana zifate ku nda zanyu. Ndatangaza imbaraga z'Imana zifate ku nda yawe. Imbaraga z'Imana zifate ku nda yawe. Imbaraga z'Imana zifate ku nda yawe. Shinaho rwose. Ndatangaza imbaraga z'Imana zifate ku nda yawe. Imbaraga z'Imana zifate ku nda yawe. Imbaraga z'Imana zifate ku nda yawe. Ubushobozi bw'Imana bufate ku nda yawe. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abantu bagomba kuvyara. Abantu bagomba kuvyara. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndatangaza igitangaza kurinda. Ndatangaza igitangaza kurinda. Abantu babone kuvyara. Abashaka amahasa. Daimoni nave muri iyo ndahinjemo amahasa. Abashaka amahasa. Daimoni nave muri iyo ndahajyemo amahasa. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Abashaka abana b'abahungu. Abashaka abana b'abakobwa. Daimoni nave muri iyo nda yawe. Hajyemo umwana. Hajyemo umwana. Hajyemo umwana. Hajyemo umwana. Hajyemo umwana. Hajyemo umwana. Izina rya Yesu Kristo
wa Nazareti imbaraga zawe ziri hano imbaraga zawe zirahambaye imbaraga zawe ziratangaje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti twanze agasuzuguro k'abadayimoni twanze agasuzuguro k'abarozi twanze agasuzuguro k'abadayimoni twanze agasuzuguro k'abarozi imbaraga z'Imana zive ku nda yanyu mu izina rya Yesu buri mwuka wose buri imbaraga zose zagufashe vayo katika jina la Yesu ndatangaza kubohoka ndatangaza kubohoka imbaraga z'Imana ziri hano imbaraga z'Imana ziri hano buri miyaga yose buri mwuka mubi wose mbirukanye imbaraga zose bantu baragomba kuvyara bantu baragomba kuvyara bantu baragomba kuvyara katika jina la Yesu ndatangaza kuvyara imbaraga zagufashe izafashe inda yawe mbirukanye ibivyimba biri mu nda yawe ibivyimba bituma utajya mu mihango ibivyimba bituma utajya mu maraso kwa jina la Yesu fato sabine kora masire vorebo ndatangaza kuvyara natangaza uzazi ndazanyu zibohoke natangaza funguwe ndazanyu zibohoke funguwe ndazanyu zibohoke funguwe ndazanyu zibohoke funguwe ndazanyu zibohoke funguwe imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zifate kunda yawe bantu bagomba kubohoka bantu bagomba kubohoka bantu baragomba kubohoka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti icyafashe inda yawe kire kure katika jina la Yesu imbaraga z'Imana ziri hano ubushobozi bw'Imana buri hano katika jina la Yesu bantu babohoke watu wafunguke bantu babohoke wafunguke rimwe genda genda toka genda toka genda daimon genda toka va ku buzima bwe toka kwa maisha dekura inda ye toka dekura inda ye achia dekura tumbo inda ye lake achia dekura inda ye achia tumbo lake dekura inda ye achia tumbo lake vamo toka vamo toka vamo toka dekura inda ye mu izina rya Yesu ndatangaza kubohoka inda yawe nibe nzima ubushobozi budasanzwe ukora ibitangaza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu kora kuri piano gatoya kora kuri piano gatoya gusa kwa piano kidogo ori mosavene mokarara masere uri mana yanje uranzigama mu maboko yawe ntacyo nzotinya kuko uriho ntacyo nzotinya ibiri imbere urabimenya umfumbatiye mu buzima bwanjye kuva none iteka ryose uri mana yanjye wowe uranzigama mu maboko yawe ntacyo nzotinya nubwo amagambo yanjye atoba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanje himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro untunganirize ikibanza cy'abarwayi baze hangaha wote ambao wagonjwa wanaweza simama hapa buri ndwara yose turaza kuyisengera kila ugonjwa tutaiombea buri muntu wese urwaye
kila anayeugua araza kuza kubohoka. anaweza funguliwa. Mukomeze mwicare mu kibanza cyanyu. Nyote msimame nafasi zenu. Mukomeze mwicare mu kibanza cyanyu. Mwikae nafasi. Ndatangaza abantu bafite urubanza. Natangaza waliokuwa na kesi. Bafite ibyo bariko baraburana. Ambao wanasamba. Mbonye malaika w'Imana aje kubaburanira. Naona malaika wa Mungu anakuja kuwasimamia. Uri Mana yanje uranzigama maboko yawe nacho nzutinya ukuriho nacho nzutinya gusenga Imana. Ni muda mzuri wa kuomba Mungu. Ndagira ngo ntihagira abantu basamara. Pasiwa mtu atazuba. Hariho abantu batabonye akaryo ko kwandika ahangaha. Ukupata muda wa kuandika. Igihe umuntu ari buze kuvuga indwara arwaye. Wakati mtu atatamka magonjwa nawe aho uri mu kibanza cyawe. Na wewe ulipo. Ukumva murwanye indwara imeze kimwe. Uko sawa na hayo magonjwa yake. Uze kuza kuharambika ikiganza. Unyoshe mikono. Turaza nabo kugusengera muri uwo mwanya. Tutakuombea mara moja. Igihe uri kuri kamera udukurikiranye. Kwa kamera ukitufuata. Kumva hari umuntu urwaye indwara nk'iyo urwaye ahangaha. Unasikia na magonjwa kama. Mugihe uri hano turiko turamusengera. Wakati uko hapa tunakuombea. Nawe uraza kuza kubohoka. Na wewe utafunguliwa. Ndagira ngo abantu nimusamare. Watu msizubae. Witwa nde? Nitwa Nkunzimana. Nkunzimana waturutse hehe? Mba Mucarama namanutse mva ruguru maze ibihe ndaho Mucarama. Ufite ikibazo kihe Nkunzimana? Jewe ndafise ikibazo cyo kugwara ukuguru. Natanguye kugwara ukuguru bisanzwe buke buke kuvunguka. Mu nyuma kuvunguka mu mano. Hanyuma baze barampa imiti nsiga hanyuma bongera bansengera. Mu nyuma mva mwongira ikibazo. Mva mwongira ikibazo ngira accident. Cakuravunika. Wagize accident niki? Nari ku moto imodoka irantumbera nsanga nayisetse. Ukuguru kuravunika? Hanyuma ngiye kwa muganga baramvura haragera igihe barakura kwishima mbona ukuguru kuguma kuvyimba ariko Imana yari kwirabigira neza ariko igufa ntiryabaye neza. Igufwa ntago ryabaye neza. Ntibikunda kumonyora ntibikunda kumagara. Urashaka ko igufwa rimere neza? Ikire mu izina rya Yesu. Sawa. Ndabatumiye ku munsi wa 4. Nimealika siku ya 4. Ndashaka kugira ngo muzaze kare dutangure dusengera abantu. Muranyemereye? Munikubalie mje mapema tuombe tukiombe watu. Muze muzinduke. Siku ya 4 kujeni mapema. Ndumva shaka kugira ngo dusenge. Ili tuombe pamoja. Wa 4 ndabinginze. Ninawasi. Abantu banyemere ni bande? Wanaonikubalia ni wangapi wataraukia? Ndagutumye abantu babiri ugenda urwane nabo uzazubanzaniye. Na kutuma wendo pigane na watu wawili. Urabinyemereye? Na nikubalia. Namwe mudukurikiye hano kuri kamera urashobora gutumira umuntu. Kwa kamera unaweza alika mtu. Ufashe iyo linki ukayirungika ku bantu. Ukituma iyo link unatuma kwa watu. Byose Imana yaguha umugisha. Yote Mungu atakubariki. Hari inkuba nabonaga yateguye mu muryango wawe. Kuna radi imeandaliwa kwa familia yako. Mbonye inkuba yarinjiga kubita umuntu ntaramenya. Hiyo radi ilitaka ipige mtu ambaye simujui. Iyi nkuba mukisanga umuntu arapfuye kandi nta mvura yagwaga. Munakuta mtu anakufa bila mvua. Hari umuntu warugiye kuba kubitisha inkuba. Kuna mtu anaenda kuwapigisha radi. Kandi Imana yo mu ijuru. Tena Mungu wa mbinguni. Itarahaguruka ngikubite. Kabla haijasimama ipigwe. Izakubita uwo waruyirungike. Itapiga ule ambaye ameituma. Ndaza kuza kuguha amakuru neza turi kumwe tuyobira pana. Nitakupa habari mzuri tukikaa pamoja. Uze kuza mu rugo. Utanikuta nyumbani. Urageza mu rugo akanzanira gasombe. Sama utaniletea sombe. Niyo mpamvu aza mu rugo. Ndio maana atakuja nyumbani.
hari n'undi muntu ejo bundi wanzaniye uturaya. Kuna mwingine ameniletea viazi Ulaya. Niyo mpamvu mbona mbyibushye. Ndio maana unaona nimenona. Hari n'undi mama wanzaniye agakoko. Kuna mwingine ameniletea kuku. Nimvando ahita nkamira. Nitakula nikitoka hapa. Bamubona umuntu abyibushye mukagira naba yariye. Unaona mtu ananenepa nafikiri nini? Kaduhereza Imana icyubahiro. Tupatie Mungu heshima. Urashaka ko Imana ikugirira neza? Unataka Mungu akutendee vema. Wow. Nukuhe kuguru? Ni mguu gani? Okay. Wow. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba katika jina la Yesu wa Nazareti. Ndi muri sale ya operation. Niko kwenye sale operation. Ahangaha biragaragara ko abaganga bananiwe. Inamaanisha madaktari wamezidiwa. Aha biragaragara ko hari ibyo bagerageje bikanga. Kuna vile wamefanya vimeshindikana. Ntabwo tuzi icyatumye amera gutya. Hatujui sababu ya kuwa hivi. Sinzi niba ari icyaha yakoze. Sijui ni dhambi. Sinzi niba ari ibibi yakoze. Siangalie mabaya alitenda. Ariko ndazi neza ko ari mu kibanza cyo gukiriramo. Jua iko nafasi pa ari mu kibanza cyo kubohokeramo. Iko nafasi ya ari mu kibanza cyo kubona mu kuboko kwawe. Iko nafasi ya kuona mkono wako. Ndihano mu mbaraga zawe. Ninasimama katika nguvu zako. Ndaguciye bugufi Uwiteka. Ninashuka chini yako. Kugira ngo wowe ushirwe hejuru. Ili utende vema. Ndagira ngo ukukuguru kube kuzima. Nataka mguu uwe mzima. Ndakora operation. Ninafanya operation. Iri gufuka ndarishize ku murongo. Mfupa iwe kwa mstari. Iri gufa ndarishize ku murongo. Naiweka kwa mstari. Iri gufa ryongere riterane. Liwe tena mzuri. Ukuvyimba birangire. Uvimbe uishi. Abe muzima nonaha. Awe mzima sana. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Dukomere Imana amashi. Pigia Mungu makofi. Gerageza tambuke udafite bekiye turabi. Jaribu tembe bila beki. Gerageza rwose. Jaribu. Gerageza ukate usubira hara mu kibanza cyawe. Jaribu kikato kenda nafasi. Ugenderaho kweri. Uko kuntu ugenda ugerageza niko imbaraga zirimo ziragenda. Unavyotembea ndivyo nguvu za Mungu zinafanya kazi. Witwa nde? Witwa Munezero Emeline. Witwa? Munezero. Tuzamurize volume gatoya. Umwana afise ikibazo yitwa Uwamahoro Evane. Witwa Uwamahoro? Evane. Evane. Yego. Umwana niba ufite ikibazo? Umwana yarakomeye afise umwaka n'amezi 5. Uwo munsi twimukiye ahantu tuhashitse ntiyasuye kuvuga ijambo na rimwe gushika nisa. Mwahavuye avuga? Ego twahavuye avuga byose, asaba byose, avuga amazina y'abantu nico yifuza cyose. Mugabo dushitse ahantu twimukiye uwo mwanya nyene ntiyasuye kuvuga ijambo na rimwe. Naragiye mu masengesho hose atandukanye. Yitwa nde uwo mwana? Uwamahoro Evane. Evan. Ego naragiye no kwa docteur baso arumva. Ivan. Iva Uwamahoro. Ngo hano. Mbena mubwire. Mbena mubwire. Oya ntacuba. Uretse ntacuba. Akira amazi. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ndasengeye uyu mwana. Namwombea mtoto huyu. Imbaraga zamufashe. Nguvu zilizomshika. Zikamutwara ijwi. Zikamshika sauti. Ntabwo zisumbije imbaraga. Aizidi nguvu. Zamuhaye ijwi. Ambazo zimempa sauti. Nabizi kuvuga biguturukaho. Kusema natoka kwa. Kutavuga bituruka kuri Satani. Kuongea natoka kwa Shetani. Mvuguruje umugambi wa Satani. Na nyamazisha kila mpango wa Shetani. Bwa Evan. Kwa maisha ya Evan. Evan garukana ijwi ryawe. Evan nirudisha sauti. Evan garukana ijwi ryawe. Rudisha sauti. Mwizina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Jina la Yesu Kristo. Imbaraga zagufashe. Nguvu zilizokushika. Zitegetse kukurekura. Ninamuru kukuacha. Ijwi ryawe aho rigeze. Sauti yako inapofika. Icyaryicayeho. Kilichokukalia. Gitegetse kurihagurukaho. Ninamuru kusimama. Murekure ijwi rye. Sauti. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Abaganga barananiwe. Wadaktari wameshinda. Ariko we ntabwo unanirwa. Lakini wewe ushindi. Asubirana ubuzima. Arudisha uhai wake. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Iva. Vuga ngo amen.
vuga ngo amen, vuga ngo amen, vuga ngo amen, vuga ngo amen, vuga ngo mama, sema vuga ngo mama, vuga ngo mama, vuga ngo mama. Sinaguhaye amazi, ndaguha amazi yandi, ndaba hano, ndaba ngaha, ndaba ngaha. Vuga ngo mama. Ndifatire mikoro cyagize ubwoba. Genda aravuga, subira mu kibanza cyawe. Atabusema rudia nafasi yako. Imbaraga zafashe ukuguru n'umugongo, nguvu zimegusa umugongo, ndagira ngo zimurekure none habe muzima mu izina rya Yesu. Muzima kwa jina la Yesu. Subira mu kibanza cyawe. Ajya afata igipapuro gucyo mu kamere bagifoto n'iki gipapuro. Witwa nde? Nzwa n'Imana Sara. Ufite umutwaro wuhe Sara? Isiki vyimba cyafase ko wa mbere mwijoro masaa 6 y'ijoro. Navyite gusenga, baheze gusenga ishengesho, ca numva mu rugo. Numva mu rugo umuntu ariko atekera ibati. Ndabwira umuhungu wanje yizaye ati isoko ndabire uwo muntu. Asohotse aca yubara. Wowe ndi mujya muzana hano? Ni mukuru wakuze. Acambwira ngo mama mbonye mu rugo umuntu asizeho ibati ariko sindamubonye. Umuntu wakuyeho ibati ku rugo? Mu rugo ibati ritoyi rijya ritambitse mu muryango. Ndangize gusenga ndatona amazi yahezagiye ndagenda kumiza mu rugo je ndarisigaho ndasubira kuryama. Saa 9 igeze ndavyuka nsubira gusenga. Je ndasohoka yabati ndagitegereza sinaribonye. Wasanze ryagiye? Yego. Nibwo icyo kibyimba cyahise kigufata? Nicyo ngicyo kiri hano ku munwa? Aha ngaha. Rekura tugusengere. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, jina la Yesu, mpagaze mu mbaraga zawe. nasimama katika nguvu Wakivyimba wesubira aho waturutse, kila kivimbe rudi. Kandi uyu murozi uza gutwara amabati, tena uyu mchali shika ngutegetse kugira ngo ntukongere kugaruka. Asirudi tena. Imbaraga zikomeye, nguvu zenye uweza, zimanuke gukora ibitangaza, zirudi kutenda muujiza. Abohoke abe muzima, afunguliwe awe mzima. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Urwaye infection, kumiriza ku maso yawe, funga amaso, zamura ibiganza byawe. Uyu mwuka wa infection kuri mwana w'umukobwa, roho ya infection kwa muda, murekure vuba, mwachie, murekure, mwachie, murekure, mwachie. Umwuka wa infection, kila roho ya infection, rekura ubuzima bwe, achia maisha yake, rekura ubuzima bwe, achia maisha yake, abohoke, afunguliwe. Daimon iva ku buzima bwe, pepo achia maisha, Daimon irekura, achia, rekura, achia, rekura, achia, rekura, achia, rekura, achia, mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. Nitwa Feza Francine. Feza Francine. Ufise umutwaro wuhe Francine? Wo kusazi. Wo gusara? Warasaze? Ntago umuntu wasaze yabivuga. Yamaze kubahoka mu mutwaro yisubira ara mu kibanza cyiwe. Iyo umuntu yamenye ko yasaza aba yakize. Francine agenda wabohotse mumereze undi bana yamukijije. Muzana undi. Dukomere Imana amashi yakijije ibisazi Francine. Jeff umutwaro. Witwa nde? Nitwa Nikuriyo Pascaline mugana umwana agwaye. Agwaye iki umwana? Urumva umwana harahetse umwaka ivyo bintu bimufasha. Yaratanguye urumva agiye kuryamana n'abakuru we n'umukozi. Umwana tukaza twumva bariko barahamagara ngo umwana arapfuye. Uyu nguyu nyene? Uyu. Twagira turaja kura umwana tugasanga umwana ariko aratukuguru atukuboko mu kanwa akapaye urufuro. Bimaze umufata icuro 5. Ibintu bimeze nk'urufuro mu kanwa? Bimeze nk'urufuro mu kanwa. Ntiza ku mavuta duhe umwana. Ana ikomeye kandi igira neza. Shukuruni Mungu tendaye vema. Uyu mwana ntakongere kubabara. Mtoto asiumie tena. Imbaraga zamufasha, nguvu zilizomshika zitegetse kumurekura, nachilia abohoke abe muzima, afunguliwe awe mzima, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Genda baraje baguhe amavuta. Mwe murindiriye aho ngaho hafi. Subirini hapo. Witwa nde? Fata gutya.
Unaitwa Imana nani? Elise. Elise. Fisi buribwe nguma ndibwa mu nda. Ego. Nkababara n'umugongo. Ubimaranye igihe kingana iki? Ndamaze nk'amezi 2 nguma ndibwa. Funga amaso yawe humirize ku maso zamura amaboko yawe. Uwiteka ni wowe watanze iyi mbanyi. Mungu ni wewe umepana itu. Ndabizi daimoni niwe ukomeza kumuteza kubabara. Najua mapepo yanasababisha umie. Akakanya. Sai. Daimoni genda. Kila pepo iende. Rekura uyu mwana. Achia huyu. Wafashe inda ye. Meshika tumbo lake. Fata amaguru y'uyu mwana. Mshika miguu ya mtoto. Genda. Nenda. Rekura ubuzima bwe. Achia maisha yake. Rekura ubuzima bwe. Achia maisha yake. Uyu mwana abohoke. Mtoto afunguliwe. Mwana abohoke. Afunguliwe. Uyu mwana abohoke. Mtoto afunguliwe. Imbaraga zawe zikomeye. Nguvu zako zenye nguvu. Zikora igitangaza ku buzima bwe. Zitende muujiza. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tukomere Imana amashyi. Pigeni ngoma. Sawa sawa ntago bizongera kuga. Witwa nde? Kwizera Imana Julienne. Julienne. Yego. Umwana arwaye iki? Mwana yafashwe ku munsi wa mbere mu saa 5. Saa 5 z'amanywa. Saa 5 z'umutaga. Hanyuma rero cyose ho narindi ababanyi bashinshitse barambwira ati umwana wawe yapfuye burya yabuze icyo. Yarafashwe acarapfa. Yarafashwe nyene yafatwa bukumbi nyene aramererwa nabi. Hanyuma ngo urufuro rurabira mu kanwa. Umwana aragorora hanyuma abakozi abasenzi bari bahari hafi baramusengera ibyo bintu birabohoka mugabo birapfuka. Bimaze kuvuga rero biratagura ngo iyo byapfuye. Bivuga gute? Byavuga ngo ndekura nigire ngo kwa naka ngo niwe yantumye ngo ndekura nigire ngo kandi ngo yambwiye ngo sindamusiga ngenda ndamutwaye. Abasenzi rero bari ngaho baraheza baramusengera barakira amazi nari mfise mu nzu ahezagiye baramunywesha yandi baramwoza biramera nk'ibihumuye gatoyi. Nubundi nyene mwijoro asohotse hanze bitubiranye na nyamuntu nubundi birasubira bigimera kwa kundi. Ubu ameze ate? Uyo namuzanye nubundi aguma avuga ati nguma ndibwa mu nda kandi nkaguma mbabara numvuga umusongo gumuduze aca indukumbirira. Muhereze mikrofone. Witwa nde? Kwizera Imana Julienne. Julienne. Ndaba hano mu maso ntihongere kureba ku ruhande. Ndaba hano tukomeze turabane. Ndaba hano ntiwucitubire kureba ku ruhande. Wa mudaimoni we watumwe uyu mwana. Kila pepo imeshika mtoto huyu. Ngutegetse kuvaho ku buzima bwe. Na kuamuru uache maisha yake. Ntabwo uyu mwana agomba gutwarwa cyenyeje. Hata pelekwa kirahisi. Ndagira ngo imbaraga zawe Mana. Nguvu zako Mungu. Ndaba hano. Ndagira ngo imbaraga zawe Mana. Nguvu zako Mungu. Zikora ibikomeye. Zifanye muujiza. Ndaba hano. Ndagira ngo ubushobozi bwawe. Uweza wako. Uyu mwana ntabwo twemeye ko agenda. Achia maisha yake. Murekure ubuzima bwe. Achia maisha yake. Murekure ubuzima bwe. Achia maisha yake. Uyu mwana nasubirana ubuzima. Arudiane uhai. Ngo ntabwo mushaka ko aziga. Amtaki asome. Ntabwo mushaka ko amererwa neza. Amtaki aishi vizuri. Muhereze mikrofone. Murashaka iki ku buzima bwe? Nataka nini kwa maisha yake? Muvuge. Ndaba hano. Gahunda yanyu ni iyihe? Muna mpango gani? Oya ni Mama Christian waye. Ni Mama Christian? Ego. Yakujyanye he? Aguma mamagara ngende. Oya. Aragushaka kwiki? Ngabwiye ngende. Yakubwiye ngo ugende gusa? Ego. Vuga ndaba hano. Mama Christian. Mama Christian. Mama Chris. Muhereze mikrofone mama wiwe. Mama Christian uramuzi mukecuru? Nyina ari he? Umwana ari he? Mama Christian uramuzi? Ndamuzi n'umubanyi wanje. Wow. Ni jirani yangu. Umubanyi wawe
niba yarakunaniwe kwirukankanya bihagije, ariko uyu munsi turabatera mu izina rya Yesu. Vuga ngo tubateye mu izina ry'Uwiteka. Oh, haleluya. Mama Christian nkwambuye uyu mwana. Mama Christian nkwambuye uyu mwana. Mama Christian nkwambuye uyu mwana. Warirase Mama Christian, wumva ko ushoboye, ariko ndagira ngo mbwire ngo ntabwo ushoboye. Uyu mwana ndagira ngo murekure. Uyu mwana murekure. Rekura uyu mwana w'umukobwa. Mama Christian ndakubujije amahoro. Ndabona waramushyize munsi y'igitanda. Ndabona warafashe icupa ukamushyiramo. Ndamukuye muri rino cupa. Ndamukuye muri rino cupa. Ndamukuye muri rino cupa. Ndamukuye muri rino cupa. Muri rino cupa. Ndamukuye muri rino cupa. Ndamukuye muri rino cupa. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Arasubirana ubuzima. Arasubirana ubuzima. Arasubirana ubuzima. Arasubirana ubuzima. Subirana ubuzima. Subirana ubuzima. Subirana ubuzima mu izina rya Yesu. Subirana ubuzima kwa jina la Yesu. Nguyu Mungu wa Elia na Mungu ni Mungu tu. Uyu Mungu atakabati sinzi ukuntu bakaririmba gatoya. Witwa nde? Nindorera Domine. Uri muri Bujumbura rirari? Muri Bujumbura rirari urahazi? Kiranda byumva. Data ndagushimiye kuri Imana ikomeye ikiza umutima. Ninakushukuru maana unatibu. Uyu mutamakazi ndagira ngo uyu musonga umufashe. Imsonge memshika. Umuveho. Imwache katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Mbaraga zikomeye zigufateho. Nguvu zenye uwezo. Ndakubohoje. Ninakufungua. Ndakubohoje. Nakufungua. Ndakubohoje. Nakufungua. Dekura ubuzima bwe. Achia maisha yake. 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 Uyu mutamakazi mumeze nkaho mwamwishe. Bibi munafaka mama. Ariko akakanya agarukana ubuzima. Lakini saya awe na uzima. Agarukane ubuzima. Awe na uzima. Murekure ubuzima bwe. Achia maisha. Murekure ubuzima bwe. Achia maisha. Murekure ubuzima bwe. Nimwe mwamuteje umusonga. Nimwe mwamuteje umusonga. Ndatangaje akakanya. Natangaza imbaraga z'Imana zinjire. Imbaraga z'Imana zinjire. Nguvu za Mungu zingie. Mwaramwishe burundu. Memuua. Ariko ndamuzura. Lakini amfufua. Ndagaruza ubuzima bwe. Narudisha uhai wake. Ndagaruza ubuzima bwe. Narudisha uhai wake. Rekeraho byarangiye yabohotse yakize yabohotse yari umuzimu wari muravuza induru bwa nyuma. Dukomere Imana amashi. Witwa nde? Witwa Mbaza umutima Caraveri. Ufise umutwaro uhe Caraveri? Cyangwa ijisho ntiribona. Iri hejisho ritabona? Iri cyo kiri mu mugongo. Hanyuma ikindi n'umugongo. Gwaye umugongo urashaka gukira. Yego. Fata ku mugongo wawe. Dusa mugongo. Fata ku jisho ritabona. Pia na jicho alione. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Imbaraga zawe zirakomeye. Nguvu zako zinaweza. Ubushobozi bwe burahambaye. Uweza wako unatosha. Reka akakanya imbaraga zawe zikora igitangaza. Acha nguvu zako zitende abohoke abe muzima. Afunguliwe yawe mzima. Mugongo we ube muzima. Mugongo wake uwe mzima. Ube muzima. Uwe mzima. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Uri muzima. Uko mzima. Fata hangaha. Gusa hapa. Fungura iryo jisho turabe. Fungua hiyo jicho. Kora ibyo nkora. Fungira ijisho ribona iritabona nkaho. Uri kurambona? Gira icyo nkora. Kora ibyo nkoze. Fanya vile anafanya. Imana irabishoboye. Mungu anaweza. Witwa nde mutama?
Naitwa Mateso, mimi nilikuwa mtumishi wa Mungu. Na uri umukozi w'Imana? Yari umukozi w'Imana. Ikafika wakati mapepo zikanikamata. Unaumiaje? Silumie. Ntababara mzima, lakini kupenda kazi ya Mungu hakuna. Ikawa dimanche. Urumva ntababara mugabo umurimo w'Imana yumva menga ntawashaka kandi no kuwa Mungu yumva niyogenda gusenga. Genda wicare muri ra ntebe yanjye. Wende ukae pale ku kiti yake. Ukuntu nkunda gukorera Imana bikubeho. Ninavyopenda kutumikia Mungu bikuvaye. Ukuntu mfite inyota yo gukorera Imana bikubeho. Kiu ya Mungu ikufuate. Imana izaguha amashengero arenza aya ngaya. Mungu akupe kanisa. Uhereye aka kanya mu izina rya Yesu. Amen. Akira gukira mu izina rya Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu. Pokea uponyaji kwa jina. Abakobwa mukire mu izina rya Yesu. Wasichana mpone. Abamama mukire mu izina rya Yesu. Wamama mpone kwa jina la Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu. Pokea kupona kwa jina la Yesu. Ibyo bakuroze byose mbihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ibyatumaga utagira aho ugera ndabikuyeho mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Ndakomeje intambwe z'ibirenge byawe. Ushika ku isezerano mu izina rya Yesu. Ushika ku isezerano mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha kandi mwinshi. Amina, amina. Mani baho umugisha ndabakunda cyane. Mungu awabariki, ninawapenda sana. Abantu mwari mudukurikiye kuri kamera. Mulitufata kwa kamera. Muzajya mutwandikira namwe aho ngaho. Mutatuandikia hapo hapo. Urashobora kuba ufite n'undi mutwaro. Unaweza kuwa unahitaji. Wawandika kuri iyo nimero ya telefone. Unaweza andika kwa hiyo namba. Cyangwa ukawandika muri commentaire. Ama unaandika kwa comment. Kugira ngo tujye tubasengera. Ili tuwaombe. Murashobora kuzamura ibiganza nk'abasengera. Inua mikono yako nikuombe. Abantu bari badukurikiranye kuri kamera. Tufata kwa kamera. Namwe muzamura ibiganza aho muri. Hanyuma nanjye mbasengera Imana. Mimi naenda kuwaombea. Mani muhumugisha maombi. Mungu abariki maombi. Witanze akabana natwe. Amejitoa kuwa pamoja nasi. Data ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Baba tunakushukuru kwa maombi. Ndagushimiye ubushobozi bwawe. Asante kwa uweza wako. Ndagushimiye ko ubanye natwe kuva mu gutangura. Asante maana ulikuwa nasi mwanzo. Ukaba ugezanye natwe mu gusoza. Na mwisho unaendelea nasi. Ndagusavye mwami wanje. Asante Mungu wangu. Kugira ngo umugisha buri wese. Ubariki kila umoja. Abavuye ruguru. Waliotoka mkoani. Bampera umugisha. Uwabariki. Abavuye hano mu gisagara. Waliotoka mjini. Bampera umugisha. Uwabariki. Abari badukurikiranye kuri kamera. Waliotufata kwa kamera. Bampera umugisha. Uwabariki. Urakoze kukuri Imana. Asante maana kwa zamura amazi wazanye. Inua maji umeleta. Data mu izina rya Yesu. Katika jina la ndahezagiye aya mazi. Nabariki maji. Reka imbaraga zawe zibe muri aya mazi. Reka ubushobozi bwawe muri aya mazi. Abari buze kuza kuyanywa aze gukoropa indwara zose zari ku buzima bwabo. Ndagira ngo mwami wanjye aho bayahezagiza haze kuza kuba hahezagiye. Uri Imana yumva gusenga kwacu rero. Ndagira ngo ugirire neza buri umwe. Muhe umugisha kandi umugirire neza. Mwami wanjye nitwongera kugaruka aha ngaha turi bazima tuzashima izina ryawe. Urakoze kuko uri Imana yacu. Urakoze kukugira neza. Icyubahiro nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje. Amina. Mani baho umugisha mwinshi. Mungu abariki sana.